Peke munisaka na kalau lebu na kalau ndinan duan-duanga na tamay Jisu Kristo na ni mami bakamula. Bagroro ko tagisaka na namuni. Sa andola bisa katalitiko na namuni vosa sa bakarau me wiliki me bakamadaltaki ngona kai buni na mami songo ni bata mai kena mbongi ni kuwa. Au sa masu sa katiko na buku ike mami kedongo me kerea na nomuni ya lotambu na ikatolu bakalou me bengarabi ya na mbongi ni kuwa me bulang indokai me dakaba na bakamadala me dakaba sa kana biba bulidi ke na biba ungeti me rawai na lomai ke mami ina nomuni ndina ni ngau nongoka me bakarauta ke mami ina vi tambangau na satu mai muri ke na non tantu mai na lube muni o Jisu goni ne mami ngangare le bunduan dua ina mbongi ni kuwa me bakaki na veire retiko me na taunda ko ni bali songo ni ngoira baro rongtiko me ne mami bata na vi baga ungeti na vi baga balati yana mai baga dor na bulang into kaya na mbongi ongo au sama susaka na Jisu Kristo na lube muni lomani na ne mami turanga kane mami baga bula amen. Ena bimbongi kede enda bitala no tiko kina esangani yali tiko ena bibu sakingoka na bitala noa e baka boli tiko na marama ngoka kwa na marama e baka yang taki kwe tiko na teboro me beibang nubi ena waini me baka mateni taki kina na tamata kede ngaraba na kalo maleta me yata baka yalo na non rambula kasangani raw ni rekila na duin indi na may nalasu Waya walenga na kaibina kata ne tebor nikla na kawalenga ya zakabati ne tebor na nondambula me baka leilai taka na information e rauni da wabuli dikina se sule weekenda and don information e distorted e sang ni kandina baleta na ngau nga e zakabarau kina ne tebor sakila na tebor ni dana rusa me zakabi kenda me tunga en don e baka tanga ngende nimbula balotu ye mbosoki batatu na ledaika sakila tiko na teboro ni na rusa werna no tamata tuko na nakalono o sia wasa patike neono ni sa sia ngaver na buku sia ngaver na kilaka so nakana ka na teboro ena beauty kenda tiko ena dona itutu ni mbula bakalotu ni ledaika se ena soliebe kenda na information bakalotu ia e tuku dala se mbosoki bata tiko yani nandina kena lasu baleta au sakai bagamunga e kilati kona tebor ni seng ni raw ni bakambula nakalo en dona tamata e tiki ni nona mbula balotu nambo soki bata ni ndina kay nalasu sama tata tiko ya ena i bola tambu me kako ni vele titaki me kako ni ndua e bagandon ni ko ya kasangata na ituku ya ni kalo ena seng ni vingoma en dona tiki ni vengarabi e zakatiko ena ledaika nakita sesa nakita tiko membo soka bata tiko nga nandina kena lasu duindui ke baka embo soki bata tiko nandina kena lasu eno nona mbula balo tu indua na tamata kasenga saranga nimbo kilana tamata goka nimbo soki tiko nandina kena lasu eno nona mbula balo tu na ka endo don me zakaba na tamata ke e baka tiko ya eno nona yalondina mendo lapa tiko na lamana ke nona bana nanu me baka rauta ki ko tiko sengau ni saladaba ena kauta mai kina buana kalau nandina me rawa me recognize taka kadingoma ena yalo malmalum ya ena ibanga reita kitiko buana kalo ningo endo na tamata dina nimbo soka batatiko na dina kena lasu but he or she is sincere in searching for the truth kangau na kede ena bakatalaya ni kina nandina buana tamata ya ena sengni okata tiko me be bakatarambetaki na sala e muria ni na kalo o de e baka yang ataka na kalo na ngau na dava endingi na kalo me baka uten kina buana itu ni bula na tamata ya londina ena sengni okata kede na kaya me dona ulu tanga ne be usaki ena via reda ngau kaya na itu ngo endina selasu kendina au bina kata na kalo me baka ndei taka be ona dina ngoka au marau taka au na dingoma kana baka dondonu taki tiko kina baka malua na vebe e tiko ena nona mbula me ya na ngauna e baka tiki taki tau doko kina na lasu me tiki ni mbula balotu na ndina walenga yo ya na kai bina kata tiko na teboro me baka sisai kenda me kota mai na vele de aki sen be tiki tunga en ledaika au wilika na karoni pita wasendua tikina tin karua kena tikina tin katolu na itukutuk ngoka usawili ka pakabida na sona mbong sawati baleta ni itukutuk na mbong ni kuwa au na biwili katale o koya ongo au na senga ni nguda kina ni usaba kana numi ke mundo tiko ena veika ongo ia sandina ngani ndo sakila sona ngauna sa sona itukutuk na sakila
ngosando no dei balbal na tamata lo tuba Kristo e be buno ndolo tukina so na kan sa kilati ko ni toka ruo taki se toka tolu taki sanda daun datu bunda sabo de sa en sa baka tau keni kenda en na bosa nikalo e senga ni ndono men dona ngauna me manra na non rongo da na bosa nikalo ni sarngoda senga ni ndono men dona ngauna mo tukuna ba go sarngoda woti mbaleto sa rongoda lebu na command en so na buno era tamata bando ni rebatikero no nothing new, it's the same old thing. Na matagal attitude ya esa bagarita katiko ni tamata ya esenga ni baka rautiko mele imbula tau mundo batakena turango chichu Kristo ilo malangi yetu ni tingo pita ndina ngani ndo usakilatiko au na senga ni nguda ni baka na numi kemu ndo utiko baleta kente enda ndo ngungui leda eta tau tiko kina Paula ena ipiriwa se rua tikene rua kena bema mani tikene tolu tuno koyo ngo medanga ndo baka na numa baka binaka sara na ka enda rongoda den dona singa enda na ngwele raba kina den dona singa ena yali kila bekenda tuno koyo kebaka sa baka dina taki na bosa tukuna na ngilosi ni sa saumi baka dondono ni rongoda ena saumi baka dondono na ibalbala da kedenga kena talindre kedenga tuno polo enda na gaimbula raw bebe kebaka sa baka wele taka na bula lebongo tukuna tikino pita una senga ni nguda me ubaka na numi kemo ndau tiko dina ngani ndau sakilatiko tukuna ko ena tikina itin karua kandau sa baka taun dei taki ena ibaka bubulin din ngo au sa baka drumatiko na kiana babalangi ko endon donun dina me atukuni ndau sa baka taun dei taki tiko ena ndina ni ngau ngo and be established in the present truth au sa kaya oti ena vida nambong sa oti au bia toka vida talita tiko au na takapa nambong ni kuwa etiko nandina ni be tambangauna ni kuwa au keremo ni kila kanda na bebu sakita kana bongi ni kuwa ndo beira nandina ni ngauna ngo e baka lusi ngauna ni nda bebu sakita katale e sona itukutuku balet sabe dalate na kiana ngauna au asakayoti baka ngauna neno na itukutuku ni ngauna neno sa sininga indina ni ngauna ngo it was the present truth ni ngauna neno na baka rau kena warning me baleta na walu ni kuwa sa siyang nigay non itukutuku ni present truth ya baleta simply because we know sindo na walu bunda baka na matutiukin iya na lesson nga era tigo kina ina bukan na baka wele taka na itukutuku ni baka raw isolite weronoa esolite kina bikendo ngo kutuku ni chisu baka na singene no ina baka talika kenda non baka wele dan baka wele tu baka kino kenda laku tingo don songo ni radawida ke dawiri sombo ngawir na tamanta randami tigo le vida mer baka rongar bi baka tun lo ken buna taka tu kina kadi baka mena biasa ibiti erdawida ke dawi sombo na tamanta baka wele ta itu nga naka eleso ni walang ani kau mai kia ia sa senga ni ngai ndine ni ngau nango na itukutuku ni walu etiko na ndine ni ngau nango na be usa kita kapati ki kiande ni ko tukun tiko pita mondo bakan deitaki enandina ni ngau nango gitu ni tiko ko ena tikina itin ko lau sa baka sama ni sandodono ena be singa au sa tiko kila ena vale vale bango me baka ungeta na loma mondo na noma na profesai ko e baka kala tiko kina baka bunga na nonda beitala no ni buli bolo tambe na bimbongi sama tata tiko weekend ni profesa ina kiana tukuni rawangango na kai sember ni dakaba na kalo ene emosi wase tolu tikina bitu tukuna kalo ni berni do ba do raya undo na kai usana do tuku rawani na tuku no tukuna rawani bi kemdo me tuku ni no do baka raw tay kemdo ena ka au na baka raw dakaba e burbura satiko ya ningo ere na bole profesa usa suleto per no tala na profita do bulida do baka raw tay kemdo kina nangauna and the neglect takakina na lotu ba Kristo, and it seems the majority we can lotu ba Kristo we know nothing. If there's something, then very little about prophecy. Lebo nangauna and the dabitu nga kospeli madio marika lukitoni kena ba ringai na loma ni wolo tambo meraw nga kena makatawan ya nangauna ni lotu. And then daw baka wele taka and the baka sabulinga baka lebo. Kau kilati ko ni buna enta baka wele taka kina ka baka sabulinga taka na bulini profesai balete bunga beken de sinto beken dara kina kilka nikila au sang nikila au satu kono tipe kem ni na buna sang ni rakila kino ir na tamata lo to Kristo na bulini profesai sang kem kai sang au na kai tu tale kem ni ke satu kono ti sabinaka ia na profesai na kina kilai rawango na kai baka rau zakaba na kalau o pita etu kono beken de ni ndona kalau ngatalebu etu beken na kina sol me beken na profesai karoni pita wasen dua tikina itin kadiwa satu telanga bikenda na bosa sabakan dinan dina taki baka lebu dake na profesai
do na zaka binaka ke kando sando baka nanu kina do baka ngata kan mundo ngauna mundo bulida wana numa baka lebu wana nanu valego na profesai baleta na dina na profesai baka na dina serra we na bonua sambu tumbuto di sana ndrendre me na mbula era lebu na tamata lotu baka Kristo era seni kilana kamera da kaba o iko na ngoni buli ni bolo tambu murici sutiko o seng ni baka takira baleta iko tiko biko na nomudina o kilasar tunga baka binaka sala momuria. You know when to make your move, when to not to make your move. Italian nilewe bungar tarotiko na majority ratostiko. Iko kilabo kami nagatiko na ngauna daba mo toso kina. Ngauna daba mo sa ngole kina na mawise ngole na mataw. Kersa ngole kede iko kunilako. Maleta itiko beiko endua na dina rarama ba kami naka. Ya baka toka itungo na profesai kambo ni kuwa. Ona kire menda baka yang takatale na dina rarama go ni profesai. Menda dina ba talemanda na nondo ilako meroni kilatiko nandina ni ngauna ngo. Nio sana kila nandina ni ngaunangoka sana siang ni raw ni ombula baka Italia na buna enda mbula tu kina baka Italia berarti kan siang kila ti ngauna raw le rua raw li zaka pate na doana bonon raw tikolo ni doana vale iko sa kila ti ko ngaun nimbasi kele ki na bitu na koloko iko sa baro ti ko siang ti ni kila na bimbi ni ngauna ko na ba wele tu kana ga ti dalo sa isulo sa wamba sa ya mal samberan beratan bas belet o iko sa zaka ti ko ena ngauna. Nio sa kila tini na kaloko sana kele na wanga me namba walu ya ume wondo kina. Iko sa tege bu zaka taka na mga ono kembeleta. Iko sa kila rawatiko na ka ena baka rawyado. Kauta may na baka sama ndi nangori apply taka na nondang bula balotu. Kende na kila tiko ni kalau ena baka rawyado orang tua na ka. And sindron in the bawel tiko. It is not enough just to go to church and simply that. And then doon naman na kila na profesai. En een botetiko na dina buto ay tigo matanda na nona na biya baka sesena tevoro na nona ngarabi kalo en da kalo ngata ni tigo be kianda na profesai au no wilika au no baka ngata pat ki kemuni na kena buli di ando na profesai na bongani ko mera baka ita ka be kemuni nandina ningaw nango na ka en dono mo involve ta kiko sarito nga kina baka lebu en nangaw nango mo baka nanu tigo kina na lesu may na Jesu Kristo turang akin marama sa iko na nandoy noy imbula na lot ba Kristo. Siyang talindo na nandoy noy. Nikila? Okila ni tuko na tiko Paulo ya na matay ni Cornelius ang beka wasi tini kalima na tikin ang beka tini kadiwa kaya ka endonu. Tuko na tiko Paulo bango ka kaya ka enda sa baka noy mayang abi kenda na karisito en ang bulang aunggo o kenda sa kay tamata baka loloman duan be rakya na tamata. Kabe tuko na tiko Paulo na lotu ngona bonua me baka na mata kina na nona lesumai na nondo turang o Jesu Kristo so era lotu tumbelet me rauna nonra visa application so me rauna nonra motokair bina katitiko me rauna job na vakawati na vikatale so lebu na inaki e lotu tuki na endua na tamata tukono polo ke sa ko ngor na nagin nondo lotu ke sa kita mata polo lombo dondo bir ke na tamata ibur sang kita mata baka lombo dua baleta na lotu na kena ina kingoro dorubongo de lewa turang kena marama me kako ni ondo veire tu kunitiko ni lei songo na baka takila waseono ergai vidi ne beul ni bonua kena beul batu kena bingar batu kala ker me lutukira me bunita kira mai na mata iko esa tiko ne tiko baka turanga me kuni lei tini kia but satu kuni rawatiko me oya baleta lebu be kenda ena tini ndina ikia baleta ni sini baka rauta ikenda yado mai na singa ngoka en andel non sanga ne maka baleta kende and the valata tiko men da barota kende ne lako kaya because we miss the present truth men da mbula takati en besinga nandina ni besinga yandua au na barita be kendo ya en sini ko ningele su men turango Jesu Kristo o koya satu kuna rawatiko ngobe kende men da barota kende tiko kina men da kila rawatiko madi wase rosa ngabul kalima tigene tolu sangabul kandua iya ena singa ena lako mai kina na lubeni tamata ena nona yuku ke irbata kaina nona yang ilusi alo sabsaba kevenga ena gai tiko ena nona tiko baka turanga sabaka yuku tigene tolu sangabul karua ena gai songo ni bata ematana na lewe ni bebo nuwa kevenga ena gai tawase ira rua senga mandanga ni tolu ni kuasa basangabul kandua na undolu na be matagali loto ba Kristo tuna Jesu yau na wase ruanga baleta usa tukuna baka vida olo malang era itu mai kore tu mai ruanga nang rabi kalau eta katungo berbura na lasu batake na bosok kapatan dina kena lasu isana kena ngo nandina Indonesia
tuno koya enangai songo ni bata ematana na leo ni bebu no kedenga enangai tawa se ira ruoko koya me bakasa na ibaka tawa ni sipi sa tawa se ira na sipi mai be ira na me ngai tukono ko ngo enangai vakotori ira na sipi enelangani matau ke ira na me enelangani maui enangai kaya na tui be ira enelangani matau ni lako mai ko ikemuni sa vakalonga tataki be tamangu muni rawata na mata ni tu sa vakarutaki men no muni mai nei vakatekebu ke iburbura ngai buke o kai ber na me sana mawi ena kai bostal nga ko kai be ira ena linga ni mawi tuna ber ni lako tani be yau ko ikemuni sa dunrubi kinambuka wanga tawamboko sa bakarota ki men nona na tebor ke na nona yang ilos ni rongoda ya na kamosi mosi ni tukono chisu nambuka wanga au bakarota katiko seni bakarota ka men nona ndona tamata au bakarota ka men nona na tebor wat ke na ilos na kamosi mosi ni sona tamata e mate o chisu en bukun re merambula tamundu erna kama bata ke na tebor ke no nanglo si en buka wanga seng ni baka rauta ke menonra na kaubia tu kuna tikongo na kalau na lakumai ena wasai bura-bura ruanga na nona lakumaya ka wasai bura-bura rua sa baka dora tiko ko na kai satu kuna tiko ni na kaba ena nona lakumai ko na nonda inui enda wara tikongo bata kila wasai rua sangabul karua tikina tini karua raida au sa lako kusrau mai ka satunga bia una ka meu solia be ira na tamata ya andua me bakana no ne balbala ni rongo da turanga marama jor bongo ne lewa chisuna lako mai ko sin mai be so mitei kan da baga beotini how much he loves to save us husband and wives together as family will kan da matu bale but the bottom line is satu kan ratu mai Kristo au na be so mitaka na tamata ya andua e soli sarnga bakta mateandua na ken raisau me bakana non rai vala ken balimbale na loto binaka ken non ya londino na ena sanga ni bondo loto kina o watina sanga sara ono bili ka tele vidra ken tikina na bongni ko na non reto loto binaka na soli me bakaya lebu na mbong ya urete tikungoka la ko mena basi raoso nga mai kina na soli rabaka tawana tino bali songo ni ko usan dambo to usat ko na bindono ko to kan tamito ko sango ken balimbale erna tata na nana to ngani bale kebaka ermani mai rongoda na tuku binaka erna soli ngo kerle tal notaka erna sauminga na ngon lengoka erna du saumi kina non ribal bala erna sengani bondo loto endona tamata it's not transferable na may saw manakalo na tamatayan doa. Nakawia tuko na ngo ni rongoda ni umana bata na itutuko sa waseoti ni na lesu may naturango Jesu Kristo na nona may wasay bura-bura ruwa katukuna beira na buno erandu itiniki na sa baray takatiko ni nangaila ko makukoya sa may madala nga o they enambula o they enarusa. Kebaka sa okoya waya sana bakandei takikina ni ngauna enalako may kino Jesu Kristo sana madala oti na madala ni belewai sana oti rawatiko na nonda na belewai take na tamata keda nga me baka una buli dan bongi ko ni sang lindo na tamata na senga the whole world every single person and basically dele burongo ena belewai take ye kebaka enagay lako tiko mo Jesu Kristo na nondo inui satu kono ko ya satu ko biyo na isaw ni tamata ando baka na bala rawe kan ni rongoda ya sa bagraita kan ni ngai laku tiko mo Jesu sawo tena belewai nikila lebu na mata bakambo ni ko and that is exactly what the devil wants lebu na mata lo to ba Kristo ni ko eto na tiko na wawa na ngono sana matiki na tamata sangai kaur le belewai taki sangai madalkin eda ba ke makai baya ena wara ka tiko na kalo me mate na tamata ke sangai belewai when will it end maleta na tamata na sudi tiko ngamai so tale sa ba madal takatiko na kame maleta na rapture Kemaka salak merkelo to take his church and a rapture. Where and when is judgment? Nirongoda, ono kay boskin do na bongi. There is no such a teaching and ibolotambo e baka to kay na rapture. Senga, ya en dua telenga na way ni elako tikomai eno nambilo na yelewaya. Kay biba kurumbuy kita ngo sa duru se seta sartunga na lo manilo to ba Kristo e bunga bikin sa baka dinatiti ko na ibabubulia. Na rapture. Na secret rapture. Ya nangaw na ni rongoda nangaw na enagay lako may kino Jesu Kristo turang marama turbongo ne lewa nabileway sana oti sa oti nabileway sa ditaman ta ko lomalangin ay tinitini tamatayan dua baka tawani keda na wangani mola pay packet baka tawani to ko bakan dua na pay packet songo lako mo Jesu Kristo pato na englos may soli makinay sao na tamatayan dua may bakano ni balabala
Kakuan ninda pakatalay tiko eno nona bi bakawele na tevoro mendana no mo ena mati sara tamata gele belewai na belewai sana madaloti na kiana bakatulewata ki gela mo chisu sakau tiko meni saudi tamata endua kawaya endua na kau bina kata monikila ni sangani rawani da mbula tiko baka be Italia ena ngaunango na belewai monikila sa vakatiko ena ngauna saranga enda bebu sakitiko kinango era ngoda nambongi o dambi tiko kina en bongo en loma di bunon dambi tiko kina mabarongo na itiko tungo as you sit and listen may loma langi sa vakatiko na belewai this very moment ona ngor ona kurumbui yana kaina bina kata tebor medele dei katu ena kango ngona present truth we need to talk about this metango nandina ni ngaunango me kauti kenda en duana male ni bosa e adabuti en duana profisa ya ne belele te makawa en dana ya butaka kina nandina bagai tamer ni belewai sa vakatiko en ngaunu sarnga en tabi busaki tiko kingo kambaleta ya rodur bongone lewa sa sinro ni ambula baka Italia au sa kayo te mena matani bong sa sengani rawani dambula baka Italia baka mimbi ve indona iwasele ve kima mina lotu baka Kristo e soliana kalau ve kima mina nandina totokango kima minga itambaka tu embo soki batu tu kena bulang apa Italia nan bulang era maru tako ira reseng ni kilana dinango era bula takatel tu ngawi era kilatu nan dinango sangai sengan tiko ni kila o ira tamata era sengan ni kilatu nan dinango ka seda merda kama kina baleto ira tamata tatau na kive ira nan dinango ka e sengan ni dua tani tiko nan lifestyle they do the very same thing as them. So a lot of people in the world are confused. Sabi naka, Daniela, au kautikian da kina, ngona non da key text en bong ni kuwa. Menda bebo sa kita baleta ngona benua, en dambe kina na itukutuku ni velewai koya e dono mo kawai sarakina bakalevo ni kuwa. Daniela wase walu tikina itin kaba. Asa kaya biyau kokoya. Membongi e ruana undolu katolo nan rau enangai baka saba taki na vale tambu sabi naka sai ko ngona tini volta man dambe kin nda bitala no en bongi kuwa e vidana ka enangan rebi me ndaba kila kata kina en buku ni tikini bola tambu ngo ndua nadava na vale tambu ko en baka saba taki ngo keni karua nadava na imbale ni baka saba taki ni vale tambu na keni katolu na ngauna daba etekibu kana otikina na mbongi runa undolu tulan rawo ko itukuni tiko na Daniela ba walu tinka walu tinka ba na ngauna en ngai ba sabata kina walitam okay sa tukuni tingo bongi runa undolu tulan rawo ngai ba sabata kina walitam na daba na mbali ni walitambu na daba na mbali ni ba sabata kina walitambu na ngauna daba etekibu kana lei otikina na mbongi runa undolu tulan rawo baleto ya na ngauna en ba sabata kina walitam ngona taru ni kawai Waendua e vulida kawilika na tikini bolo tambu ni profisa yoya. Sabi naka meu kautike ande andu dua. Nadava na vale tambu. Otia au nangai taronga au nangai somna taro. Nadava na bali baka sabata kini vale tambu. Otia au nangai kautike ande ani kina nangau nadava e tekibu ka otikina na bongi rono ndolo tonra. Baleto ya nangau na e baka sabata kini na vale tambu. Ya na vale tambu ngora beo kan lamani e. Dobe irona ibakaro e solio Moses posotia e solia na kalo be Moses ena non robe tala notiko ena uluni buno saine ai na ibakaro membaleta na kiana maitara enduana vale tambu among lots and lots of instructions laws and regulations dua beir na ibakaro membaleta na kiana maitara na vale tambu lako yani rusang bul kalima tikene walu kay diwa merda kaba enduana vale tambu menongu meu tiko kina ena kiana maliwa me bakana kake nga kawa bakata kila veiko me bakana ibakata karkar ni vale nikalo ke na ibakata karkar ni kena yaya ke nga ndo dakaba bakakina tikene basang bulu iya mo dakaba dinasar me bakana kena ibakata karkar ka bakata kila veiko maina ulo ni banua nanon robital no tiko Moses kena kalo menuli banua ndo ber na kay bakara na kalo Moses na vale tambu na kena yaya na kena vengarabi o irakede erna baitabi kena na risul na daba medaka e vei kena idaka o deme baitabi kena sule kera kena basol bagarona kalau bagarita ka Moses menul ni bonua na rai ni vale tambu kena bale gordorbo monelewa na vale tambu e tiko ibura karando vengarabi kena o irna Israeli enon rangauna e yalo nga e copy e lave ni original
sanctuary etiko mai malangi nambete erna lesi me venga rabi burabura era ivakatakar kara nimbete e venga rabi ana vale tambu mai malangi etukuni vagabunga nei bola nei priu ni o Cisu Kristo na non mete e venga rabi tiko mai malangi yang gona vale tambu me ubaka madala taka vangingo sar me venga nitinga kena buli bolo tambu di kono seng di tal nota na kato do me vale tambu ngona kena rei na vale tambu na loma nimbaya taundaku koe elati kararawati ngoi tumba ngoi sekani okati me vale tambu na vale tambu koe mbutoti ngona ndelana ya na vale tambu ngona loma nimbaya ngai taundaku na courtyard etiko na courtyard ruana yaya na dhambu ni soro ko endo dhambori kina na isoro kede ngandre me vakamai ngona kena dhambu ni soro be it food or animal any offering ngandre me kama ngona kena dhambu ni soro tiko ngona mbese ni bulu enda bulu kina ombete na venga una kede ena dhuru kina ombete ena loma ni vale tambu ena bulu ikenda lingana ke dhuru bakalima sanga bulu ena duana singa loma ni vale tambu ena bulu bakalima sanga bulu ikenda lingana ke dhuru banduana ndrau ena loma ni vale tambu duana singa ena bulu bakanduana ndrau ikeme bakaritaka na kena tambu kena saba na loma ni vale tambu ngo ena loma ni vale tambu e wase ruatiko na vale tambu etukuningo kabeir na Israel mertara etukuna tiku bikiando tebi tena same bitu sanga bul kabitu tikena tini katolu na nomuni vala na kalau na kasaba o dei na kalau lebo bakati ki koena nonda kalau redi niona wilika na kiana babalangi e beidalati tiko na bagabakandeo bagabiti na babalangi kaya thy way O God is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Kaya kaya bakataray me bakandondonu taki na bagabakandeo bagabiti ena dondonu me tukuna bango na bagabiti an nomuni vala na kalau satiko ena nomuni vale tambu o dei na kalau lebo e bakata ki koena nonda kalau keni mbali ngora dorbo ngone leo turang kira marama me robi kenda menda kila baka binaka baka matata na ituba matelelai ni nona pleno lo malangi me baka mbulai kenda kina menda bulida na ka embaleta na vale tambu tukono tebite ya thy way O God is in the sanctuary. Iya na vale tambu e vangoka usapa madala takoya na loma ni vale tambu e wase ruatiko ngotalen dona kena rai eran roini tako eran don roini na vale tambu e ruana rumu na longi tambu ke na longi tambu sara kebaka meutosoi kenda ina loma ni rumu e rua e vangona kena rai ya mai tumba tiku kena rona tambu ni sorongo bat kena besen ni bulbulu matai ni rumu ni vale tambu e tiku kena e tolu na yaya matai na tutu ni dina koula e vitu ena toka na samui mawi ni o dhuri loma ena samui matau ana kunekina na tebeli ni manrai ndau raidhi tini karua na imbuli manrai siang ni baka lebeni na isi na baka tumbu weekend ni kuwa roto tongoka tini karua na imbuli manrai ngo salewa na kalau me rua na imbini ona na imbuli dona bini arau wana kalau metukuna donga na imbini rambini bata keda ngana tini karua na imbuli se arau buana kalau tol na bini wana imbuli ndona bini rau buana kalau but his instruction was specific ni dawili na ibolo tambu me rua na bini ono na imbuli ndona bini rambiu tongo me ubaka madala takawal nga bakalela indela wala ko yana point of interest by so ena sang talembanga ni una pamadala tak maimuri ya una litomi ka maimuri sona ken lesoni nikila ena loma ni kembo Israeli beirna chiu na kaka na kede elokana ena nona singa ni baka de dengu na kalau na kabitu ni singa sa solia na kalau endo na singa baka toka ni singa barau baka butari babi na kene babi sanga na kene sanga kakede elokana na loma ni kembo Israel ni singa tambo me buturawa na noa buturawa ngai nromu ni singa na singa barau sa redi kede baka na kaka na kaka na ya o ira kede na lewe ni kembo Israel ni revia kana ena singa tambo ni singa ni baka dengu era kani na kaka na sa butari rawa na noa wilikina orto na watimbete kay irna lube bete but for the priests who minister at the sanctuary kebaka ervia kana ena singatambu era na kanianga naman raingo ya naman raingo ve ira kede na kakana elokana Israeli ena lomba ni singatambu sambuta rawana noa ngonga naman raya tol tin korani bulingo esolia na ngalala na kalau kina nona bibakan donui mengai vabinga ena matakala eleni singa ni bodi dengo kambi wike nona ndapo to ike madha ondua nona tiko ika
matakala ila ini singa tambu mataraba rato bavia tale na mbete tini kerua na kabo maimbi wike na kama kawa etiko ika ko sama dondua ena baka tikitaki ke via kana ombete ena singa tambu ena kanyanga ko ena manrai ko ya sama dondua titiko ike ena kaka na kembete na singa tambu ke au na gai bagai mbali taka ena no be buli memuri na taba kene mbali na dama na buna ke apply baka taba be kanda ni ko iliu ena mata ni lati reda unroi taka tongo dan lain roman roman bale tongo roman ento don medidi beti kona lati tingo onda unroi ni adoki eti kona lati amero ni darai dan rumurorua yana lati tingo onda usongo tunga bat sai kona lati tingo elati ena longi tambu mai na longi tambu sara ena mata ni lati tingo kai toko kina dhambo ni soro ni kambo ibinaka dhambo ni soro ni kambo ibinaka sangani ndo dhambori ki ena ka e dhambori mai tumba duindu na kenro inaki o kwengoka na dhambo ni kambo ibinaka ina loma ni longi tambu sara etiko kina endua ngana yaya na kato ni biela elati kanda sabi busaki na noa na dhaba na inaki ni kiana mbuli na kato ni biela elati ngo pure gold membi loma na dhaba na vatu ni vuna werua ebola itiko kina na ibuna wetini etiko iloma ngo iya na baka dhambo isoro ena beisinga endo bango vei mataka kede viu na kalokan mataka sa dhambori na isoro lebu ike na isoro kama ngoba kame non rangaune ni lotu ba kemba na lotu ba matu vale tolu na kaloko na kabi do dhambori talike na yoti ni soro sa shutdown na vingarabe bal tambo na London singa nga indola vitale na vingarabe bal tambo na singa tarabo na viu na kaloko na mataka ni mataka ni dhambori yoti ngai ke na dhambo ni soro ngoka na matai ni soro lebu na mataka sa andola na business ni vingarabi baka tutusa ke na may ba dhambo soro vi matakali offering ra ko man len lotu len kembo Israel may dhambori na ra endo kawilo mongoka ke na ngoni man baka mai ne ngoni ngamban man lembi tumba watu ya na vingarabi ena ve singa kede tol na kaloko na kabi dhambori tal na isoro lebu ke sa ngoni lotu ba kemba na kabia oti aba barau na matu vale me modiani mataka wara kital na lotu ba kemba ena mataka na diona kaloko au via baka madala taka weekend one particular offering na sin offering na isoro ni valvalda ronga da babina kena iba madala na talo na taka tingo mbale tango na banua wana understand taka kina na kiana sa daka tiko ni kuwa na vele wai kwa na ndo tuku mbimbi na boni kwa the present truth nio sai valvalda kebakawa ambula na ngone ya enda ambula ngone ya kebakawa sai valvalda kevalvalda na mbete ena kotomo ko endo na nona bulmakau abulak baleta the higher the office the greater the effect the influence so kebakai valvalda na tamata lerndundua and lemdundo no influence so God calls for the most expensive animal medambora na top men ombete kebakai valvalda endo beirto na rabobo se turangania busa etini karua er kotomo ko endo na sipitangane kebaka endo valvalda o kenda na komana kenda na leni baba koso enda na kautamai ndo na metangane se sipi se ruana rube kebaka on rabu ka o sen rawate ruana rube kautamai ruana rebeni endu tiko na rube kena rebeni oni kilani raundu tiko na rube kena rebeni senga laiba ngangana ken raundu balete mbau ni tosa lagi no mukila ka me koni spoon feed dai community ko na lebu na kango raw ngano non da banganga kebaka sa senga ni kautara mai ruana rebeni nio sa malum kau sa kiana yanda saranga sa kiana nga sa sindro saranga nio ye nama kana kelo mo sa batam bi soranga balete nio ibal wala mo kuto mai ruana omer na man rain rock mbet ka sa senga man rayo samati. So, nakalo sa paraw ta na provision that every living person mendo dhambora non ni balbaladani non isor ni balbalada. Ya tur mandanga ke kay non isor ke anda na sipi. Kaya na ya dhangoka. Nangaw nga sa oti kina na bakadambori ke ni soro ena mataka ni diona kaloko sa andola na business. Era sa dawir men ambete. Rusa nga bul kapa na ambete endo vesa uyandra ena via ruana madawa. Ke ruana madawa vingara be rusa bul kapa na ambete oti ruana madawa suka na rusa ngul kaba intel me rusa ngul kaba era kau menambete ena kau bakan ranga nei eroni ngone tangane kede okay bak rusa ngul kalima sign on bak lima sangabulu sign off sara inti ngame na ngone tangane kau bakan rani eroni mera mai taura daga nei tai bambete
Sa da wir mena beti ni otina ba dambu soro ene diona kol matagale lai sa andola na business ni vali soro sala ko ene le ni bonua mer sala i ba dambor non resor ni val valda na kau na da kabango ke ba kau sai val valda kau tamai na nomulami ike dona beti sana taba giko o sana tekinduru lingamu rua ena ulu ni nomu me se nomu sipi baka tu sana nomu val valda ni o dabuta na val valda idake merong lebu kau tukuna na ibal balada ena yadana ni ko anda santo masuk yang tadi dapat tutus santo na turang ker ni buso tiang ibal balada enda masulo me kunin doe rongoda nangau na ya esenga ni osaba tutusa o tukuna idake mera rongoda tu dokona tamata iretigo ikia kau dabuta sarnga na ibal balada ena yadana ni oba tutus tiko ni ombiuta tiko na linga mo na ulu ni me se sipi ni oba tutusa kau dakabo sa toki takatiko na nomi balbalda medola na innocent lamb. Okay, sa bang balik tagi tu, engkau nanti vital nona bongi. Cisu, nalami ni kalau kaya mai kota tan nanti balbalda kita. Nalami ay baka takar tagi cisu ti kaya dola nomi balbalda kita nomi balbalda. A sin that he has no part in. Sa mai dola nalami baloloma goka innocent na nomi balbalda ena nomi batutu sa tiko. O ti nomi batutu sa toki tu nomi balbalda buan nalamia. Iko sa free. You know there, everything is done by faith because without faith it is impossible to please God. Hebrews 11:6. Sana ngay solivei ko na isele. Mona tonoka na throat ni lamia baka dondonu saranga me hita ka nono uto. Na isele endo maroroi me ngata pinaka saranga me bibia senga ni bakilana lami baka lomongo na kiana dhuru ene isele tono ko na uto lesel mai. Ngai tau mai tu mana men sele asa bana bata mai tu bananra o iko na da kabaya na tamati balbalada mokila na kana mosi ni kaulai biendo na innocent life iko sin risolia bale to ya e bakam bale takiti go bechi Kristo na lamini kalo who was innocent has nothing yet sensarindono na dala mai dolo to kya na non dai balbalada sangai baka turu minan rango ya nan duana bilo and the poor lamb bleeds to death ngono sa mava kina non nandra nanrango ka e nangai soli be mbete o mbete sa nangai kautai lomango nanra ni nomulami la indurtiko e na malio ni dambo ni sorongo ka pata ke na lati nangai tonia na lingana e nanra ni nomulami ngai kureita ka pakabitu wangonga towards the curtain nakaya dongo nabuna da katukina bale to no mi bala sin is the breaking of the law naibuna woboroka ko itiko may lomani longi tamsara na nona mai kureita katiko bangoka na mbete na yan rani nomulami sa toki takatiko na nomi balbalda koya ena nomu batutu sa dola na nomulami sa ndabe ko nonanra sa kauto mbete na nomi balbalda melei toki takai na lomini longi tambu iloma na nona kureita katiko bangoka sa toki tako koya na nomi balbalda na lomini longi tambu iloma longi tambu sara baleta ena lomini longi tambu sara etiko maiki na nabunau na nomu boroka abu ni nomu mai baka tutu sa tingo isar mo ya sabi na kabamuri ba na italno niyo ti are ngau batu tu sakina o iko sangalala you are pardoned you are free na nomu ibalabala da esember ni mboko o sabo soti nga you can go back home free o sabo soti nomu balabala da esember ni mboko sa toki taka ombete kasale tiko ena loma ni vale tambo na nomi balbalada sabo indona kamo lakaba nile sumai tumbombete le salmo ko ena nomu mateni lamingoka me mainduriti ko oi ko bonangai mongai tunaka na lamia tunaka nomu isele sulibi kombete tunaka na lamindola bana kitena kilida mai tumba kedena nona ngada kilana daba blood flows here every single day and ron and daben and ryan buturara ni balitamgo every priest have to keep the sanctuary in a proper sanitary condition kan bal malachin ba wele na bete niko san don buli ba wele to bernon bete ko to tingana no ngaw ni daga ka rasomi ra tuna leni baba ko san bibno tugen rasi siko bi rangai wara itu kan singa tamra mai o irna bete ke senga ba wele baletanan ryan dabe ke na be singa ngada ni manu eta sobo ke na be singa ke oi ramera baka sabata ka kede tiko sanga yo kili da mai tumba na ngada ni no manu vangara no naibi ke baka nikila na tunaki ni manu naibi is the only part of the animal
Koe e baka sokumunan dua baka lebu na uro. What is interested in, what God is interested in the sacrifice is the fat. Kili mai tumba na ibingo kena uro solia bembete. I'm talking about the sin offering. Eleven na soron do dambori ke sin offering, trespass offering, jealousy offering, whole burnt offering, meat offering, drink offering. Eleven na soron do dambori. But sin offering, everybody has to offer this because everybody sin. And if you were living back then on the dambori tiko na soro au pamadala tiko. Rongoda pakabinaka because this involves you and me being sinners. Sangai taurombete na nuro ni ngada ni nomu manu kau tombete gale mbiuta ina mbukang goka na uro ni nomu manu ga ingesa ike na uro ni manu ya na yango ni nomu manu tau doko na ngai kauta no boni mbete na dona bono e bagaruta ke na taunda ko ni kemba endo kamakina na yango ni manu tau doko ni sor ni balbalada ya bakata kar tiko ngoni turango Yesus Kristo ni mate ena taunda ko ni kemba. Everything about the sanctuary and dusitu be Yesus Kristo, every bit of service and dusitu be Yesus Kristo ko wa kay nambong nga una may mate kino Yesus Kristo e kasayruan na ilatingo. It was this curtain ko ya waseti na longi tambu sara ko ya kambasu may dak me adoira me bagaritaka sa oti na inaki ni balitambu baletana bakadambo isoro kede zakati ko me balitambu go endusiti ko mai wana la mi sa buka no ni lengo mai kalibari sa kaseki na ilete ni sor me tukuna enough sa oti kina na inaki ni balitambu sabi naka niotia kauna yang ni manu laim kama iko lesu ibale ena marau ni sabo soti na no mi balbalada sengan ni semboko na numa baka pinaka tiko ya no mi bala dao sabu soti kina sengan ni semboko ni mataka ke bakam benda kam dona kadal ngani bongi ole mbuta meleni ngon tangane and it calls for another offering tomorrow. You can do it every day. Na lebo ngani bala kila nyo kakase mandanga na manu mi kawike. It's the only way you given. Betalia dala dawa niko ken saba kala istaka tiko ni bala sonda patusa sonda no we can bypass or God can bypass this one. No senga kemakan dambul lang ya God takes every single sin seriously. Itu kemenangan na jealousy offering. Ni kila tigo ya. Nabi utini kemakaw jealous tagi utimu. It calls for that offering. Lakolay tambor. Tambu mendengar nabi bubutaki. Ya bagarai takatiko ni kalau esang ni tauratiko baka mamanda na ibalbalda. Okay, sa bangi tor ni ko na ibalbalda lo tu ba Kristo. And sa bangi tor and sa mamanda takatu. Okay, sabi naka. Iko sa lesu ibale, ena singa yao sabo soti. No mi balbalada siya ni semboko. Ni mataka kaya ba da kapital ba misoro. Same thing on lebatu tusa. O soti o lesu ibale na bulangalala. Na ibalbalada kaya lebatu tusa era siya ni semboko. Erlaimbini tu ena loma ni vale tambungo. Erlaimbini tu kaya patana bete no le korita katunan rasa to kita katau loko na balbalada ilomaya. Na kaya ni tukuni sana baka sanduka na vale tambu enangan rebi me baka sabataki yana be baka sabataki ni vale tambu ngendo daka ene katini ni singa ni kabitu ni bulan ni nanuma na nonda buli vale tambu na bongi na ikaono tiko ni nona singa ni so lebu na kalau singa ni bembuluti 10:7 the day is so important ni uburaw na kenanda bui 10 days prior. Uburaw na kenanda bui mer kila kede na ka Israeli tinen singa mai ni kuwa sa sakanas bembuluti go na singa bimbin dua be ir na Israeli non ringomi ke non rejecta ki mai buana kalo ena bakatau ena vengrabe da na singa go na kaya da kan go nirasa rango ni sa da kan ubunin da bui ena tinen singa na sele buni bunda bui erna make sure na ibala da kede erna numerawa ni rango tingo babina kan ibamadal go it's serious. Na ivala zaked erna numerawa era rikolta ka vakatutolo na vakatutusa melai tikorawa ena loma ni vale tambu na nogi vala dambale tana singa ena zaka kina na bembuluti membulu kamboko nogi vala baleta keba kaombera you miss out nikila na kaitu ni bulu tambu tamate zalata kabaka wele ena singa ngoka e vir lagi memate e tangu tu bisar nga mai vir no tamata. Au nangai toki taka na bimbi ni bebu sakia mai be kendri ko mele toki sa baka wele ni ko na lotu ba Kristo. And some bulatu and bullet ni baka wele. And the same kila how serious God is regarding your salvation. Sabi naka
katini ni singa ni kabitu ni bulu sanga do zaka kin na bembuluti ko kay tiko en do saranga na singi solebo, it is the most important e ubro ken dabui tinani singi berea na kay zaka ngo ena singi bembuluti on bete lebu nduanga e bengarabi zengu taw zoko baka duana bete kay Israeli bete lebu nduanga e bengarabi ni kwa e tiko ngana no na isulu special endara ena singi bembuluti ni luba ni kwa na isulu yani otere bengarabi ena ngai ndara tale ena singa batongo ena embaki maingo na singa kede ni bengarabi betele be tiko ngana no common robe e tiko ngana special suit endaro ko ya ena bengarabi ngora kay ndo zaka ngo ni oti ngana no ndabaka zambora na isoro ni diwana kaloko ena mataka ena singi bembuluti sa bengarabi na betele kay zaka on betele ena kautama endo no mano dona bulak being the priest, the highest person in the camp. En kauta mai on betelebu en dona non ambul makau. O kenda na lewe ni kemba todo ko Israeli en na baka rauta ka mai rua na me. Sangai kauta mai na manu tolu ngo on betelebu en mbuturara ni vale tambu. Biuta toka ikiano non manu non ambul makau. Kauti rau mai na me erua en maliwa ni zambo ni soro ke na bese ni bulu ke na katumba. Gai me zakabo mbete en dona baka wiri mandingi. Mendingia na mandingi o debi raw na mengo e meni turanga ka o debi raw na me e sandingia na mandingi me meni asesela ni sa zakabo ti o mandingi na non ndingi o mbete sana gai ba matea na non ambul makau baka samataka this is going to be a fight. The priest alone has to kill this bullock. Kaya balimbali na Israeli manu maro ito manu me mano binakatiko. Senga nindo na Israel ba wel to mekil nikila na daba ninda reda na service ngoka every single animal irna Israel nra undol nrman man er kila me na ketu na kana birthday balete tiko na man na makana kalo me ambakin do me ka ko ni do na do ketu ir ngaraba ba binaka ketu nrman man no kana ambakin singa ni nono sudo man de bola itiko kame marro itiko balete ni na leba mate ke me ka ko ni kila ndeka mbason la telati balita mo rusabi mo mbete batake nono bul makaw. Ya sapa mateo mbete na non bul makau baka mateo ti asangi kauta na kenan ra ene bal batangani baka mati bul makau ko sakayo ti ene bisi ngana badambu sorni bal da kauta na kenan ra mbete lebu baka dondonu sara lomango. This is the only day in the whole year edrumi kina na longi tambu sara hoti ni kuwa na edrumi tal longi tambu sara na ngona batongo na baka mingo ngona baka sabata kini bale tambu ngona singa emboko kina na ivala dane Israeli kede nikua beir na Israeli ero kata tu me singa ni non na belewa ya mata ni kalau singa ngoka ni rongoda singa ni ndua not a single Israelite ya nama ki me baka sanga mandanga they go on a fast and singa ngo mboko kede na buka every single Jew every single Israelite mai kamba baka ndu to ike ena lamani taundu vale taunda go ena ngau no todo kana tiko kino mbetelebu me bakaba na bengarabi kena Israeli kede sangni ndo ekana era lolo kede sangni ndo na daka era mai baka no mundi kede tu ka masu tu era sobraka tu na lamar merkere bona kalo turanga o ker ken do na ibalbala da au ngwele da ba uroi baleta baleti nu tamate bo ya lela ngano kilka o ker au sa baka tu saya lamangundina au kere me usoti me yanga biya una bengarabi era kaba tu na no munim mbetelebu na lamari baleta boka they do that whole day. Hira seni ba wele. Niko kenda enda baka wele sa singa tiko ni bembulu ti balo nda tabak ngana baka be Italia na tamatalo tu baka Kristo. Sange da kabo mbete kau tu sari lo mongo mbete lebu na non rani bulu makau. La induri tu ena mata ni zambo ni mata ni kato ni biala lati. Ike tiko kina ndona na imbe koula tebu tu ena ndela ni kato ni biala lati ngoka na dana na mercy seat na zambo ni bulu. Sagala induri tu na mbetelebu ena mate ni kato ni bela lati tonia na lingana ena nrani nona bul makau ka kureita ka pakabitu ena ndela ni imbe koulango kureita ka pakabitu ko eni saoti wuki baka nanda ko na mbetelebu in fact na kaya ka ko ni ava nga mai taura na tong na ngai duri lama ya sando na lingana tu kina na nona nra watake na nona minga nrani nona bul makau nga elili tiko matana ngo nono kan binga ni nga ikeka le tomika okoya e vida ngilo isowanga ike kambiuta ina kaniminga elili tiko matana ngo
sangai duru koya ena baka roko kena baka nomondi ni kilana singa ngoy tabindi na busi iloma ni balitambo itumba na baka nana no kede ngoli tu wana kalo kedala endona kala ila ni rongo kedala endona kala ila na bingram ni ko ombete ngingi mate ngai lamongo kedala endona kala ila ka senga ni baka rota ko baka bina ko ombete na kalo ya biti ko ngai lamongo katukuni ni wirna betele bune singo ni bingrabe be sigo ya randona wa in case God slays one of them inside the most holy place, no other person can enter the room. Only the high priest. Kan dua tikongan high priest, kesa mati high priest, there is no other high priest. Meli kau tamen yang ngoi betele kesa mati kia. Eran dia ngamai tumbrawa. Ekilai tiko kembula tiko betele baleta nona isulu era lili tiko na tutu ni nona isulu ngona lali lalai. Na tosok kede ezaka tiko na lomani bale tambo ngora beo kan lomani yana singa ngoka era rongoda kede tiko na Israeli, they have to be so quiet. Merani rongoda tiko na tatangir-ngir ni lali ena tutu ni nona isulu betelebu ena tuku na beira embula tiko betelebu set and donu tiko buana kalau na bengara ezaka tiko na buku kay mami ni sangalu na lali sama ti ombete nambimbi ni bengara sangai dur mai tumbo mbete ni otina na kurai taka baka bitu nanra dur nga mai tumbo ni lati ngoka ni na reida baka bole kana thamba ni sorongo et vati ko na ileu baka na ileu ni mbulu maka we toka na kiana kona eto nga mai kia ko mai tarata lenga na nona ingangalo ya to ni nono nanra katara walenga na tip ni ileu eba bantu donu sarai tumba lai ba matea na meni turanga lai baka matea na meni turanga kenanra kau tale su tale loma lei zakaba na kaba tanga ya zakabo ko inanra ni nona mbul makau buki lesu mai ya do mai ke mai tarawal nga na tutuba ba ni ilewe bangoka vandon donu sarai tumba na nona ngai la ko mai ngombete sa kau tabata tiko mai ke ko na ibala bala da kede na Israeli ko ya mbakin duo tu ilamongo ni sa tordigo ni ko na singa ni bembuluti ni ko embulu kina na ibala bala ni ko na singa ni lewa na singa kima mi bele wa itaki kene matini kalau kan madal kina na kena vingom ya matini kalau na nema mi bada mi soro sambulu ni kuana nema mi wala ni mataka fresh start ko nga do kena celebration ni vale tambani kau it is a celebration ni sambo ko na kalau non rival wala kau na ibo madal tamalua mai keka sa duritum bombe tele non la ko mai ngoka sa kau tabata tiko mai ke ko na wala da kede ne Israeli koya mbakin dua tu lomane bale tambo pando dono mai tumbo koya kina mene asesela koya sembula tiko lingana rua ena ulu ni mengoka ngai toki taka buana mena non rai vala zake na kai Israeli koya mbakin dua tu lomane bale tambo ni ko mesaba tiki tati mezola na mengo pa madala takitiku kina ba takila wasino sangulu ni na mai veso setani membaki dono dolo na kena toki taki bua ba bale takitiku be setani na mene asesela ngo ya una gai detail tang memoria to kita ka bene mene asesela na ivala da ke de asa kota mai ngoka ni sa oti na nona bora ka to kita ka na ivala da be me dorongo ni tangani kawa sanga indo veso na mengoka kauta inan dona buno eloma ni buno liwa esa ni ndo rawtal ni adu kina le sereka kina na me de muri ko elai memula e bagari takati ko ni setani ena vesti ko yamba dono dolo ina bulbul sini pambotono no ke pamadal tak memori sini pamatay na me bakanga no na ser bulatiko ena bulatiko setani for 1000 years en lam ni no na bulbul sini pambotono lesu me ngoni tangani ngoka tonda ko ni kamba mai sisili bo binaga biso no ni sulu lesale le dambori na isor ni tolu na kaloko ena kabi ka saotia sarmara una Israeli ni sambokodi ersa vele waita ke mateni kalau sambo kodi non rival wala veira na singri bembuluti na singri vele wai veira they stand before God it's either they get accepted or rejected and mateni kalau this particular day it is the most important of the 7 ceremonial Sabbaths sabinak with that sabaraw ngam da vitala nota kana nonda tala usa tala nota kaya na dhaba na vale tambu keina na dhaba na baka sabata kini vale tambu e baka authority ko e ni kabitu ni singa na katini ni singa ni kabitu ni bula ka ni sawoti ngor do ngone leo ni sawoti na bembuluti ngoka er do celebrate na vale tambu ni ka ya rambitu na non ritiko la ngai na non ra compound ni tumba ke tiko non vale lada birna vale lada tumba bitu na singa
ratiko baga tiki mai non vale o tiar ngai lifestyle mai non vale ramai bula badi mai teke butal en dona cycle nimbula en lamani ambaki ya baga rita katiko ni no o tiana bele wai les mo Jesu Kristo en mai kautir ke non tamata merle ambaki ndu malangi, which is the Feast of Tabernacles merle baru taka ni sa o tiana bele wai karasa mulai tala nol rong binaka talei kabi kianda menda marau ka babarau na bula tamundu na itu betul-betul toka biton lemu tama dar singkila to ngomalet thy way o God is in the sanctuary era sing kila naka e do daka tigo baletambu ya sau koya na bal ni baletambu kiana baka sabsabata ni baletambu me usa kauti kenda ina non that key text na kabini ko itu na tiko me singa e ruana undolu ka tolo nan rau e na gai baka sabsabata kin baletambu din ngani nom kila e baka tumbura rau so na ngauna Tata mandana muna era bukit itu kino na pakan jawa taka toman tono di bola tambe no soni bawan dia era taka betiko. Non di bola tambe babi tiada bola itu ke ia membongi ronondol tulan rau di sama tatunga antu 2,300 days not nights. Gai bola itu non di bola tambe babi ti ronondol tulan rau nambongi. Nasi ngambela era bewe kani kedetiko na bosango ena bola tambe so me singa ronondol tulan rau ena gai baka sabata kina bale tambe. Au sapa madala tago tena bosa sabata ni baltam nimber ni ndabi tal nota kana clue na prophesy to toka ngoka. In fact do to this is the most amazing prophecy eto ne voltambu and it's the longest prophecy and ndabi tal nota kana bongi ko ninda bebo sakita kana prophesy ere voltambu kambasi kamai ana buli ni prophesy so na ngau na baka prophesy and ndabi kaya ngataka na key ngo. This is the key that unlocks all time prophecies. Okay, nangaw na nga involve key na so nangaw na enabi musa kita kini prophesy. Ender baka yang tanggo sa baka madala tako tiana bida ng bong sa oti au nabi baka madala taka talingo. Tiko pun melekutu asetin ka patikan tulus nga bul ka ba me baka na will ni singa dua ray bun wakina iyo na singa e basang bulu nan dua na embaki me kani singa yan dua. Dona dun rubiti ko ena bugun nom do balbalada iyo me basa ngabul nembaki dona kalo Moses baleta nom do talen renre ray dan balabu ni non ray buno na dorbo irna spies ena baya na balabu ni nom dina wa bogiti no liwa irla ko no dorbo singa basa ngabulu erge may the wiriti ko ena lomo di buno liwa basa ngabul nembaki. So prophetically one prophetic day is equal to one literal year basa ngabul singa basa ngabul nembaki. Tiko talanga na iskeli wa sabati kene ono kausale siebe iko endona singa me kene iso somi endona embaki ninda bebo sakita kana ngau na baka prophesy rale bukalasi ni bulbol tambu dona singa ba prophesy sa dona embaki en kandina kene mbale na singa e ruana undolu tol nanrau sana embaki e ruana undolu tol nanrau na kawalanga endana takabango na ngau na daba e teki bukina na yambaki rono ndolu toln raw kana lay zaba kina na yambaki rono ndolu toln raw mbale to yana ngauna ena tegibu kina na bele way na baka sabsabata ngini balitam menda sana la ko bana kena itu na wase walu ni tania la ko itu kina na nonda key text wase walu iko ngele la ko bana mo ngauna no tal no tanga e rei kina tania la e ruana manu ena nona ribotu dua na sipitangane ngo sipitangane kau e ruana nona ileu tugono tania la nona ileu ko e tumbu mai muri e ada me ileu lebu daki me rau sipitangane ngoka ngai toko ya bolem tu zumu tu baka ina east ina north ina south seng ni dona mano e tu rau e matana ngai tugono tania la ngai reida mai na west ngai ngalako mai kina en dona metangane na metangane ngoka en do tungana kena ileu yan rengo. It had a notable horn yan rena na kau ni nona didi mai na mengo kai seng ni tarai bura na yamana na dhangi na mai ni mengo ngai bandon donu mai na mengo ka buana sipitanga ne ko ya mbole tiku ngai dhumuti ko ya vangi ngidi ko ram butu lagi ko ya seng sarangani dua tale na manu e baka bulara ona sipitanga ne mai buana metangane ngai mai nduri tu na metangane ngoka mbole tu na bebu no kede ka gayado eno nona ganga tu sartu ngai donan piknik kau ngai kamusu nona ilewe to endena go kamusu ngai kamusu iba na ilewe yang dua birato
na mata ni dangie va erandui lako kina na va na kamusu ni leungoka gai mbasi ka mai kina endua tale na kaukaua anga me va ya mana gai butura ki rai rana pal ni tambu ni kalau valolo mata kira tamata lo sabsa ni kalau zaka ya na nona zaka burbura soli buana kauko me vaka ya mana kami ngumatua do beira na kauko embasi ka me na mata ni dangie va ya sangai tukuni ni mai lomba lenga tiko Taniela membaleta na raibo tungo sangai tukuna na kalau ve Keprieli me mai vaka madala taka ve Taniela na raibo tu e raida tiko sangai la mo Keprieli mai va madala taka na raibo tu ve Taniela tuno koya ni sipi tangane a e vaka imbale takitiko vaka kina na me vakat ke na ruana undolu tol na rauna embaki gai mai vaka madala taka o Keprieli ve Taniela ni sipi tangane e pakai mbali takitiko be Medo Persia mete ke Persia na mata ni tu koya e sambula tiko kino Taniela e nga ona rei tu kina rei botungo sambale o Papiloni getgono tiko Keprieli rei na metangane e dangena mayana west e ana mata ni tu Kirisi e na beli utaki nei Alexander balete ni na rei na mape Medo Persia e tiko na east west of Medo Persia e tiko kino Greece kwa na buna e tiko kina provinsia ni lakomai na west na mengo ka notable hon eto ka endrena ya baka takar takatiko na kena liu tangan ngo o Alexander the Great baka madala taka baka binako Keprieli na kakede membeletiro na manu he never explained or said a single word regarding the 2300 days kiko via kila na ibande ni ngutala no ngele wilika en no mungau na Taniela wasewalu au sa baka madala taka tingango merawe ko keo bielele suwa mori kolta kana iba madala uda kabatingo o kwesi ni ba madala taka na kamembeleta na 2300 days lesu tale ko ilo malangi na kanga tukuno Taniela nioti no non rubeitala no ke Keprieli tukuno Taniela ngo ia sandina ngana raivotu ni kabi ke na be mataka sat kunioti ia ko iko mo maroro na ivola ni raivotu Taniela ngo Keprieli bi Taniela ni sakani ngau na kayawa ena ngau na yawa mai muri na ka au saba madala tango biku ngai tuno Taniela ngo ia ko yau ko Taniela ai wadhimba kangai tobi mate mbongi vida kaoti kawasa tu daktale kada kabana non daga tui ia kawakinda dala takana raibotu kasenga endua e madala bua tuno Taniela nioti ne robe ke talno ki Keprieli satu kono tu Keprieli na explanation is sure gai pamadala tungo Keprieli na yang ilo si der nondo kaso somita kilu sepa o kilani sapa madala delegated messenger ngo ne lo malange sengan indua na kai rauni lutu dala ia etu kono Taniela none understood the vision eu tobi mati sarngana lewo ngo baka sama tan rebo tungo I can't really put things together au tobi mati ngo baka sama tan tiko na rebo to mbula talo da kamna tui nobody understood the vision matar mena terong ngo ranita terong kan Taniela zaman bona iko sini understand takina na vision beleta o Keprieli apa madala tingori ya nabuna beleta nindele subotale e dana reida nabula kai kino Taniela ni loma lenga tinga because Gabriel said nothing about the 2300 days o Keprieli e baka madala bakabo lestale malangi and there was part of the vision he didn't touch, he never explained. Gona ka elo malenga kino Taniela katukono ko eu sin matata bia un rebotu because Gabriel said nothing about the 2300 days wase viwa ni the tuban event ruana embaki e ruana embaki na viwa kini wase walu kina wase dio ni Taniela okay for your interest na event ni Taniela wase lima e avotiko ena malio ni wase walu kina wase diwa isarma ya. It's not important. Ya ne bunga ne no mo just for interest sake. Na Taniela wase walu, Taniela wase lima na kan event ya do nioti na wase walu gailai Taniela wase diwa. Na kan be wake na runa wase a e bibe runa embaki. Runa embaki. Na masula ka tiko Taniela au loma le ka taka na vision. Le ya do na wase diwa sa masu tiko Taniela. Masu tiko Taniela membaleta nono rivolvola da waktu satu nono rivolvola da ke nono rivolvola da na Israeli akena rebu ramai tukin go mambula mateni to mete Papiloni sambalen mateni to Papiloni sama Medo Persia ngo masu tiko Taniela se masu tu ngau ko ya satrana batu ni temano Keprieli straight from the throne pakasam tak total ntos ni anglosi sono nono do satu kana masu
O men sarui totolo ka totoka na vingarabi ni lomalangi. O iko nga obuti sa tiko na maso. Iko nga oba wele tiko. Goy maso tiko taniala. Si maso tu nga sa tarana patu na tabano o keprieli sa tunaro tan maso. Au sala ko mengo mo baka buki ko mo tuko na be ko ni ko sa tamatan do lamani. Pakasama tamatan na rebotu. So se maso tu nga o keprieli o taniala sala ko mo keprieli. Ngo na kasa kami tuko no keprieli. This is 2 years later. Wait taniala. Tuno taniala ngo taniala diwa rusang bulkandua. Nikua enda na bebu sagita kana date tegebuki na velewai. Mekako ni oba vele tiko meta we into judgment. We are already well into judgment. Iyo ni wa masutiko sa buka saramay na tamata ko keprieli. Ko koya kawaray da ena rebo tu mene baka tegebu 2 years ago. Rebo tu ni wasawal. Asa baka madala mai kabo sa viau ka kaya itaniela au sangai lako mai meu baka bukui ko kamo kila kamanda. Iya ni sa tegebu na nomu kerloloma ya tegebu na nomu masu saya do mai na bosa kausa lako mai mai tu na veiko niko sa tamata ndo lamani. O koyango mo kila kina na bosa kabaka madala kabaka samata na rebo tu. Kami tu kono kepriel taniela gai tegebu no masu ke saya tu sare ni na thron ni kalo no masu sala ko mena command via mu la ko mai veiko mo tu kono veiko tamandol mani. Okay, recall ta kamanda mai na vision ya which was 2 years ago baka sama ta katalmanda na rebo tu ya sangai tegebu no kepriel na nona baka madala ngo saloku e bitu sanga bulu na wiki. He started off his explanation with time kawaya tu kono veiko indon ka that the only part of the vision that was left unexplained 2 years ago dealt with time. Ngo, 2 years later, may baka madala the same person, he started off with time. Sabi naka, sa loku e bitu sa ngabulo na wiki. Okay, na imbali-mbali ni bosa na loku, wawalangi, determined. Na imbali-mbali ni bosa na determined go, may umbita baka yalo-yalo, meron niyo kilang. Kebo kay tukuni ni osuka ya ningo na bulibolo tambo ng bongi ni ko rango nelewa igala ko ni bali tukun bango ka ndor tikini kaya sa to may bali ndor bunu ada may kino na birthday sa tabali ada ni ko tukun bango kay na tikini kaya ngo ngay tukun na mayo kay maro tukun tikini oh that piece of cake is determined for you keba kaya ngataki ngo ya na ibolo tambo keba kaya ngataki na bosa na determined and bakarita kami ko that piece of cake was being cut off from a big cake when the word determined is used. Isa tahu rawa? Kaya ni ba kaya nga tayo na bosa na determined, kaya may balang, ngoy, doon na kekelebu, musumay kina na tikini kekengo. Sa dito ko na tiko, okay, prelebi, Taniela, 70 weeks are determined for thy people. Nangaw na nga ermo da kino Taniela, na bosa ngo determined sa kilaw ko ya, na 70 weeks ngo ka, musumay nandoon na tikini ngaw na lebu. Katiki nga ni ngaw na lebu, ebe sa kita-kitiko na ngaw na daba ko was less unexplained. 2,300 days. Sabi na ka, may tukono keprieli, Taniela, saloku, ebitu sa nga bulo na wiki, beir na kay nomu, kay na korotambu. Mengay, taro na talendende, sarauta na talendende, tukuna beir me sarauta, sadengo, saru sibia. Bokodi na ibalbalda, sorba kinadagda, pagkador may nadagda doon na siyang ni mundo, kamendrengati na raibotu, kaya na provisay, may lumuti ko kaya saya alo sabasabasara. Okay? Now, nabita tayo nandun sa, hindi ko yung nanataka math style, rongan ibuli, totoka na buli bolo tambo. You have every lesson in it. Hindi ko yung nanataka math. Para utang ng penny, ng calculator, meron ni, kune bakataki ko nandi nanggo, mo kune bakati ko, mekako ni orongo, it's the most amazing prophecy, yun ay bolo tambo. Sa tinggo ka, 2,300 days, sa 2,300 years, with that principle, one prophetic day is equal to one literal year. So 2,300 days is 2,300 years. Sanga tukono keprieli bi Taniela sa baka tiki-tiki-taki e bitu sanga bulu na wiki. Men nomuni sarang baka tambagin do na chiu. Kakelo ne beda kaba zaka. Elo mo bitu sanga bulu na wiki ngo. Kaya ni sanga ni perform. Rongo da beben na kau tukon tingo. Baleta lebu na kai bi badalai tukon lo to pa Kristo ni ko bitu tukon tingo that the kingdom of Israel will be restored. Forget about it. Ya na conclusion er do tak na tamat balatin der seng ni kila na profesi ni bolam. Na kakelo ni vena kata, tu na ver na chiu. Meda ka mai na bitsang wulik sa allocate taki, sa determine sa musukita ni baga tiki men no muni sarang bitsang wuliki. So na kaya na vena kata, we need to break this time period down into the number of days.
Baleta, once we know the number of days, those are the number of years. E baya na no mubuli na provisai ni ngauna. Kanga modaka bangoka. Vitu sanga wula wiki, iko baka lebu tanga baka vitu. Baleta na nama, vitu na singa enandua na wiki. So ya na sulebe ko, vanan rau dio sanga bulu na singa, ena vitu sanga bulu na madawa, vitu sanga bulu na wiki. Yang baleta ni sa wil ni singa ngoka, ngosa vanan rau dio sanga bulu na embaki. Ena vitu sanga bulu na wiki ya. Saba kamuria rau tiko? Sabi na kona mara utanga na buli provisai ngo. Sangi bakuria na ibang madalo kiprel tukono ka sa loko e bitu sanga bulu na wiki. Ver na kay nomu ke na korotambu meta robi na talin dendre me bokodi na ibalwala da me sorba na dala bagay lor me na daga dondono isang ni mundo. Kame drengati na reboto ke na provisai kame lumuti ko koya sa alo sabasara. Okay, kende nda kila nyo they no kati ke me alo sabasara. Nangoni turango Jesu Kristo. Naka ena loma lenga kino Daniel ngo. There are unspoken questions. The wiri ena mona ni dua na tamata Nikolo baka sama takati ko pambimbi na boss Nikolo. And the unspoken question by Daniel was, nangaw na dawa, and teki bu nangaw na dawa na bitu sanga bulu na wiki. Baleta me kako ni ubaka wele tiko kasa teki bu nangaw na lokongo. I need to be alert. Nangaw na dawa teki bu kina nangaw na makatok na bitu sanga bulu na wiki sa baka tiki me na imami. Tukono keprieli ngo. Ia mo kila kabaka sama. Baka sama tiko. Be alert. May nangaw na sa tukunia ni kina, me baka bawi kataratale ko Jerusalemi, kaya doba na mesa na turanga, e na vito na wiki, kay na wiki e ono sanga bulu karua. Okay? Tukono kepreli Daniel, raida, gay wawatiko. Ona namakatiko, and do na decree, and a suliamay na tui. Na decree ngo ka mo ni lifestyle militar ka baka mo yo Jerusalem. Ni sa soli na decree ya na buno mateki buta ka kina na mo calculation. May nangaw na ya me dobi ko na mesaya ena vitu na wiki kena wiki e ono sanga bulu karua. Ngo sa breakdown taki na non 70 weeks ko ya allocate taki baka tambaki dobera. So altogether ena 69 weeks. Naka enangay bongo me bangangai. Na baka roda ba ena makatingo Daniela may nangaw na esolya ni kiana na katukun me baka bawi kataratale ko Jerusalem na kain dana kabra biyo kalman ndar bangare bulutam e vena bunu enda koneki na decreeingo na ibakaro ninda bangara e tolu na decree e tiko ena ibola nei esera dua beratongo enda na bina kata menda refer kina balete tukono tiko keprieli you know this particular decree here. Ninda raida na imatay ni bakaro e kunei ena esera wasen dua tikena eba. Oya esolia na tuyo say Rusi ena embaki 536 BC. Ngona ibakaro melaki tartale na Balnisor may Jerusalemi. Kay metaranga na Balnisor. Na karoni bakaro e kune na esera ni asoli may namatin tuwa mira Persia e kunei ena esera waseono tikena endua kena tini karua. Ngoka e solia na tuyo tarayasi ena embaki 519 BC ngona ibakaro me vakurita le na kena leitara na Balnisor me Jerusalem baleta era vakalati lebu na meda vakambimbior na kay Samaria ena kena atar na Balilo sang may dengutu na tar Balilotu zaka mana bangangara na archives may Medo Persia sang ikunay niya solian dio na Cyrus and do na decree. So King Darius gave another decree melay vakuri na tar Balilotu ya. The third decree, kune yana bola na esera, kune yana wase vitu tikina tin karua kina tin kabitu. Ngoka esolia na tuyo ate kisa ena embaki 457 BC. Ngona ibaka Rome mbeleta na kena li tarbaka oti wakati korita le Jerusalemi na kena bi kato do bagalawa na mateni tu na kabaka lotu me reinstate takasaranga bakandua na mateni tu Israeli kena koro o Jerusalemi. Okay. Na kaya tukuna tiko keprieli Daniela me no takatiko na ngauna sa tukunya ni kina me bakabawi kataratale ko Jerusalemi. Seng ni tarna Balilotu me taratale o Jerusalemi me bakabawi the whole city and the whole system. So we came ninyo ni barong tiko if you have been observant na dava na decree and na taura me koya and the refer kina. Number 1, number 2 on number 3. Doon ang bulibugo ito kaya ni identify ta na decree ya. Number vida? Number 3, binakapagalibo. Na kaya ang baleta e binakatitigo na kenleitar kapakati koritale Jerusalem. So, and sa kunea ni soli enem bakidaba va lima bitumbada.
e tukuna tiko ngoka o Gabriel Vitaniela, may nangauna sa tukunya ni kina 457 BC, me adoba na mesa ya naturanga e na vitu na wiki ke na wiki e ono sanga vulkarua. Taudoko ono sanga vulkaria ni wiki. So, dala ko na the chart. May nakiana sol na ibakaro 457 BC, me adobi ko ya na mesa ya e na vida na wiki ono sanga vulkaria na wiki. Aya 7 weeks plus 62. Okay, we can only believe in a go to if you are really interested, you're going to marutan will tam go the caption calculation. Come on the kabamoka, you're going to be a convert taka na 69 weeks go. We want to find out the number of days because those number of days will be the number of years. And then the kabanga 69 weeks multiplied by 7 days in a week. So we can have 483 days in 69 weeks. And 1 day is equal to 1 year, goes 483 years. Okay, nakamo na takabongo. Tawali mo songona 483 from 457. Nanamu answer and a negative. Don't worry about the negative or positive. We want the figure. Kamo na takab 457 minus 483. Say 483 minus 457. Awin kata mo ni participate. Mani buli buku. Okay, namu answer go. Erua sanga vulkaono. Okay, namu answer erua sanga vulkaono. 457 Kauta make 483, so 457 minus 483, and a negative number answer, but let's tell you 457. So anyway, 483 minus 457, so let me go 26. Minus 26, but let's tell you 457. That will be your answer. Gait tukuni tiko, may nangaw na soli kina na ibakaro, may adobi ko na mesaya, and a 100 sa katolo na baki, 7 weeks and 62 weeks, so 69 weeks. The most amazing prophecy in the Bible. Nioti baka binakasaranga e vanandra walu sanga bulu katolo na baki 69 weeks. Mana kiana sol na decree e kauti kianda mai in 27 AD. Ronga mo ba madalataka. And then ninong mathematical answer at 26. Ia usambito ike 27. Nabunango because we are dealing with years. Ninda willy tiko and then a willy sombumai. 458, 457 solemn decree. Then the year after that will be 456. And then the year after that will be 455, 454, 453. Willy sombutiko mai. Nina noma? Willy sombutiko mai na BC mengay mayadi na AD. Nikuwa sa 2018 AD. Maike. So, langsung maya, yado may na 457, 456, 454, 455, yado may na 4 BC, 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC. The year after that will be 1 AD. There is no such a thing as a 0 year. When you're dealing with figures, with numbers, okay, there is a 0. But when you're dealing with years, o tingnan 1 BC, na yung bagitara wasan 1 AD. Yan na muna, mathematically, and on the answer 26. Yung balatin in the dealing with years, au sambito kina met 27 AD. Ni sa tawra rawa. Okay, nakaibiba ko rumboy daki, ni kila nakayado na 27 AD. E papito iski na nungan ito na Jesus Kristo. E papito isu nga, right on the dot. Niyo tiba ka pinangasar nga ono sanga bulu kadio na wiki, may nangaw solikin na iwaro according to prophecy. Papito isu na turang Jesus Kristo, na nona papito isu ngoka, lako may kina na yalo tambu, rongo may nandomoy tamana. He was now 31 years old. It was his official anointing, misangayado me Messiah. And the word Messiah means the anointed one. Yado ya, and 27 AD. Donutiko, on the spot, na prophesy ngo. Daba Korea. Vamos dar tiko Gabriel Vitaniela. Ia ni saoti ono sanga bulu karua na wiki, enangay munduki na Messiah. Meaning, ena pamatay na Messiah Jesus Kristo, yesa nga na bukuna. Enta kilaba bina na mato Jesus sa na bukuna, mato na bukuna. Ya, ni naoti na ono sanga bulu karua na wiki. Ya na wiki abitu, kia na wiki ono sanga bulu karua tingo. So, in other words, ni naoti na ono sanga bulu kadio na wiki. Ena may pamatay. Somewhere after that na Messiah Jesus Kristo. Parang mabinaka. Ang tukun na kaya tuku ni bakuri tingnan rusol kabitu. Ia ena bakandei taka kokoya ya Jesus Kristo. This prophecy is about Jesus, not about the Antichrist. Gondo na baby kasi say bakay tamer ya do tingo.
ena semai ke sona buli ni antichrist ngole dala tu kin riba mat dewe le lotu pa Kristo bleta antichrist and ambassador ke na buno kau mai ke na 7 years tribulation, because in the Bible there's no such thing as a 7 years tribulation. Nikila sa vangina tingo ke na malun lotu pa Kristo na kambaleta na 7 years tribulation which will happen after the secret rapture. Ikuno siya ni kunendo na buno ni bolotambe do na 7 years tribulation. Ano tukuna bikem ni ko na buno kau mai kina out of context in do na 7 years. Etigo era buli bolo tamgo. Oira era sangni kilana prophesy. Nersini marroena ibuna witini embuwa watu kina matandra. They can understand prophecy to make up something, and they submitted themselves to the lies of the devil. Era bulia mai kina do doctrine, and that doctrine was right from the woman's cup. The sesi tu kina ngo ndona wasa lemen lotu ba Kristo. Era buli 7 years tribulation kamaka kina na secret rapture. Ono bos kina bidana bang memory. Kudi dalati. Iya. Tukuni ngoka, ena tiribol tamungo, ia ena vakandei taka ko koya na bielele tu si Kristo, ke iran lebu ga mendona kena wiki. So, the final 1 week, ni nonra 70 years, ena vakandei taka kino Chisu Kristo na veiala elati. Na taro ena trongo, na dava na veiala elati, ena vakandei taka ko Chisu Kristo, me vitu vakanduana embaki, duana kena wiki. Enta kauta kena ngane bol tamu, lako yani wasitul sangabul kabati kena ru sangabul kawalu. Asa tigo mai kya ya Moses ke chobo mena ulu ni bunua ke singa basang bulu bonge basang bulu asa seng ni kene ndona kakana asa seng ni ngunu bundona wai asa bola ena batu na batu rarambo ko choba na bosa ni beya lelati na dama na beya lelati na buna witini so Chisu Kristo ena lama ni ndona wikingo ena bakandei takakina na ibuna etini sabi naka gai tukun di bangko na ibang madal ni Daniel ni dukuretiko ia ena bakan dei taka ko ena biela la tikern lebu kami nduna kana wiki ko ni oti ni wiki go ia ena vei mama ni wiki ya na da bena kina ena baka oti ko ena isoro ke na imanrali ni oreida na kana tuba na history ke burabura oti nga no na papita iso 3.5 years after that Matthew Chisu Kristo according to prophecy ni nakini no na mate me vakautia na isoro ke na imanrali. So, Matthew Chisu Kristo, me vakautia na isoro ke na imanrali. Lebo na ibakapandeo, tikon lomni loto pa Kristo, tikon ni Matthew Chisu Kristo, me kaututan na ibuna witin. This is the problem with not understanding prophecy. Kaya sa reyda na dal ni babandeo ya, na bulbolo tambo ng bongi. Ni ko yung darang badireta tal na kaya na dal ni babandeo ya, from another angle. Reyda na Matthew na Chisu Kristo, doon na kaya kaba. Paula ena ipiriwa se diwa tikena tinikono kena tinikabitu. Ia kebaka sandua na vela elati kanta kilau kenta ni vela elati ada kaba na kalau na dava na ibuna wetini. Kebaka sandua na vela elati sayanga me mate o ko sa ia kina na vela elati. Ni sa mate sa dava saba ka taunde itaki kina na vela elati. Ia ka sayanga ni yang bakaleila ni sambula tiko ko sa ia na vela elati. Katukun tiko Paula ke atiko endona agreement sana binaka merau nindei na agreement go memate o kweda kaban agreement keba kay mbulatiko iko sero ni bisuta kana agreement yeni samate sasin raw keba ka kabutu no na wilo no mutake no munabe iko be bisuta iko sero ni bisuta kana sembulatiko ni samate no mutake no na their death sabaga dei take agreement ya nobody can change it yo Chisu ya kabutu no bialelati non se le vede che buonetti, che tu non ti goca, non mate, da vai da capo Gesù Cristo non mate. Va candei taka na ibuna witini. Kanda sari do kenda nambongi, ni mate na Gesù Cristo e va candei taka na ibuna witini, kada e kautala ibi. Va kautia kina na isoro ke na imanrali. Donu ba kapinagatu, era vei rongodi kede tiko na tikini bolo tambo ni profesai, wat ke na vei tikini bolo tambo ni kospeli. Kamate Chisu Kristo e bande taka na ibuno itini bande taka na bela elati kautala ibi bakautia ko na isoro ke na imanrali me bakai tukuni tiko ena Daniel wase rusul kabit awase bitu so tia wase walu tikena rusul kabitu oti na mate na Chisu Kristo eri bi mamani wiki kautikenda taka talenga na mate na Chisu Kristo another 3.5 years say 7 years from 27 AD kautiko na embakidaba 34 AD. Di kilana da bayado na 34 AD e virilaki kino sitiveni. Virilaki sitiveni.
Au bia tal no ta bikim ni dona tal no. Vida na mbak sauti au seta kata kata ya bia 1986 dona programo 96 86 87 kem kai so bi kem ni na sa gasi to kai tongo karonyo ni recall baka bina kan dona programo do lako tiko na recho and a sing Sunday e on kalo kor matakalele baka to kai tiko na dom mai kalibari da udaka tiko kina na baka madala ben do bero to na tala ni kospeli erto tiko men dom mai kalibari dona mataka haun dabo to kai dona mataka ni sing Sunday mai vali ni matakalele u barro ngadar programo go baka madala taki tiko kina nam baki ronondo lutol ndrau gai vedala TV au na kena iba madala. So I planned with one of my colleagues, amati ni kono friend binagaya, mikirula ko kalibari mele ungeti na lomango meuli bakan dono taka na profesa ya dalangoka. Baleta isin rin badalai. We can't allow this to go on. Baleta weekend rongoda. Nio sa rongoda endona tuku edala make every effort possible mo bando dono taka. Kaya kaya senga ona torongkin but lebu na yali non rambula ni siang ni rakilanan dina kau you had the opportunity, you knew the truth ando don mo bando don ta ya ngelo so mi kalibar ni oto non to bi pas ke o mi kalibar en lamoni tol na madha wa bi tartara bi tol na kena tal I ended up with one particular one sama tena tal na imbuka kero usang lebi tala nota kana profesa ingo ni saleava na part ngoka satu na bio ko ya tau Veke mami, saya doti no ono sanga bulu kadio ni na wiki. Na ikabitu sanga bulu ni wiki esember niado. Autorin ko nanga ono dabe enanga yado kina. Enanga itekibu ni saya do na rapture, sananga itekibu na 70th week, the final week. Ko na 1 week na 7 years tribulation. Kema mi sember niado, veke mami sember niado na kabitu sanga bulu ni wiki. Saado tina kaono sanga bul kadio ni wiki semberniado na ikabitu sanga bul ni wiki na rapture na iteki butiko ni 70th week which will be the 7 years tribulation. Aso tono bua tal. Oye kondina ni senga ni si ado na kabitu sanga bul ni wiki. Tona iyo semberniado kabitu sanga bul ni wiki. O tono bua. Ikabitu kon tiko ni semberni Mateo Jesus Kristo. Maleta na profesa ingo e to tiko ni ana ve mama ni kabitu sanga vil wiki ana mate kina na turang o Jesu Kristo. Iko be to tiko be oni kuwa ni o Jesu Kristo se merni mate. Amun no to tiko ni sember na 70th week sambuno na tala. Ngona lenga lebu e vaka valai kenda tukina na bunga na lotu va Kristo na tebor because nobody bothered to count. Dona iwase lebu ni we kandalamani era vingoma na ibabu bulia sa tetebi biti tungo kana lotu ba Kristo na ibabu bulia. Au sa tukono vital tal nyotin revital no. Atunwa tau. Teki bunga lawani. Iko kako ni kai pato tu patu iko perke lotu AG buru-bura. Pilike na biti. Pleto sakilani ku andona dina sang tel do berango isikila. It's in your court. The cover whatever possible. Mo bandon donu tang doctrine bata sang ni raw nindina na ibaw bulngor maleta o Jesus amatio tina midst of the week. Hiku sandu indu ini ko o sakilani ko endona ndina sang tal nindona AG na nomonga nongo isikila hiku sakilango. I don't know what happened. Whether he made any effort, me bantu don taka na kaya si senga well, o tu nawa. Au sapa istaga ko na polo. Hiku ngaro niyo yado makira. Ya lesu tali kero turang marama dorubongo nelewa. Nioti baka minaka saranga na non rabitu sanga bul na wiki ko eloko baka tigi ber na chiu e kauti kenda na tolu sanga bul ka ba anda e biri laki kino siti beni nikila non rabir laki siti beni hiro sanga nikilawira that was the last straw sanga nikilawira saya elom saranga na limit ni ngauna sa allocate ta ka baka tiki ta saranga kalau na bukon na chiu o chisu saranga may sanga in the last effort Bebam bulaira mesta. Birla ko siti bene na ika tolu sanga bulu kaba anda. Gona ka redo ni yoti wala nga nikila o Paula se saula kina o koya e atiko enangona birla kina o siti bene. Oti saranga makalelay na birla ni siti bene his next assignment melimba dili balam tigre to ba Kristo sa tako sobi koya o Jesu. Yado kina koya mendo na apostolo. Nangaw na ronggay kaulo tu kina o Paula bata kay panapasa
just after 34 AD. Oir na chiu, era muri sombo, era bibuno kedera ukaulo tukina, me baka dadana na non ruko speli. Raulako sombo sari Antioquia, Paulo ke panpasa, ramuri sombo na chiu. Sa senga sarangani rau buki rawa, Paulo ke panpasa, era bibu dadana, era dakabati koi muri na chiu. Rau sangai tabaki ramai Antioquia, o Paulo ke panpasa, katukuna bir na chiu na bosongo. Arau sangai dondo ko Paulo ke panpasa kaya, en dondo nga me buna utaki be kemundo eliu na bosa ni kalo. Na mata ni tu ni kalo. Na kena babalangi. Ia nindo sambiu tatani be kemundo, kalewai kemundo mundo sang nianga mundo mbula tau mundo, raida kei rau salako be ira na mata ni tu tani. Saya do may be kenda na kay mata ni tu tani nang tuku-tuku totoka ni mata ni tu ni kalo, baleta irna chiu er sabaka tani taka na itutunggo ni asolibe rendo na allocated time. The Jews after their 70 weeks have been rejected. Sa toki maikina na message be kenda na kay mata ni tu tani. Nirungada? Ni kuwa etiko isona ibakandeo ni profesa isona ibolota mertu kono ni berle sumo Yesus Kristo erna rigeda ta Italian na Jews as a people. Forget about it. And segniado. They have been rejected as a nation, but they can still be accepted on individual basis. Pakata ikenda kinangango. Disarmada? Sa siniba pondo dito na kalo. Ira raw ni Willie Tale na matintu ni kalo, but on individual basis. As a nation, they have been rejected because they were allocated a certain time. Kake de focus sa nga beira. Erga imbese. So sa toki may be kenda na itukutuk. And sa may nonda kina o kenda na Gentiles na totoka ni kalo ngata ni raw ni Deleo ni matintu ni kalo. O ira el sa raw ni oka. But just like us, on individual acceptance. Individual basis. Sabi natin, sa mayado tiko na nonda prophesy, the 70 weeks have ended in 34 AD. Yokenda and the Biakila, Ivena Banua, how far does 2,300 years, the 300 days take us? Because that is when the sanctuary will be cleansed. Kanda the Kabango. 2,300 years minus 490. But let's have fulfilled the 70 weeks. 490. Nisaba Muriera Waya? So 2,300 years minus 490 and Sulebeiko 1,810 years. Saboya. So Sabotiko minus 34 AD, Sabo me fulfill taki and donondolu wal nanrukatini na embaki. Nakanga madakaba, kauta may nandonondolu wal nanrukatiningo ka may songo na 34 AD. And a kautiko yun na embaki daba? 1844. So, 1844 is the end of the 2,300 years. Na prophesya sa tukunitiko, unto 2,300 years, the sanctuary shall be cleansed. Kanda sa kilatiko kenda na daba na imbalimbalan is cleansing of the sanctuary. Au sa pa madala takoti. Nadaba ya? Nabileway. Nabileway. Mioti na embaki eruna undolo tol nan raw. Sana tege buna beleway. Tatorobo ngone lewa. Turang kena marama. Nikilani beleway sa tege buoti ena ngauna sa lewana kalomi tege bukina. Tini kawal basa ngabul kaba. Ena tini kawal basa ngabul kaba ngoka ebaka sama-sama takikina na bale tambu. Yana na nadhuru mebakai bura-bura ngoka edhuru na mbetelebu kina lo manilongi tambu sara mele baka sama-sama takana bale tambu. Sabo kakina ngo e kopi ngo e baka takar-kara ni kandina e ado may lomalangi na ngone turang o Yesu Kristo na nonda betelebu may nanona lako daki lomalangi me ado na tini kawal basa nga bulkabao ko ele benga rabitiko e na lomani holy place ni bale tambo may lomalangi may na tini kawal basa nga bulkaba me adoba na nona na lesu talemai sabe nga rabiti ngoko e na lomani longi tambu sara kadaba edaka ni daw dur ng betelebu sara na lomani longi tambu sara napaka sapsapata ni bal tambu nabileway kanikuwa rodor bongone lewa turangkin marama na present truth na ka ena ndono me baka ngati ko no mo baka sama enve singa kede mokila nikuwa sa zakati ko na bileway may lomalangi ka 1844 at the end of the 2,300 years sa tegebukin na nabeleway may lomalangi.
Ati bote. Niku ana no mubaro wrong tingori. You have no idea. And I have not a slight idea. Se saya do be na belewai. En ngalu na ibolo tambo me kakuni tukuna bika saya do be na belewai. I'll talk about it tomorrow. Kakuni dalata. Au na detail ta weekend na itutungo. Sa tiga bote na belewai na tiri kawal basa ngabul ka ba? Karin da lema tini. Ninda na rai ko ikenda kedenga ena itiku ni vele wene Kristo menda rawata yandu na vika na isauni vika sadaka vinaka seda enda na vele wai takito doko kenda radurubungo ne lewa torang kina marama na vele wai sa tekbu te na tini ko albasa ngabulu ko ba ko kaitu kenda bimbongi yalo vinaka ka kuonyo vaka wele tiko ke obiambula tawa mundu e kilati ko na tebor na yulutanga ni bebu sakit tu kinango nabuna vaka wele tiko kina o bungan lo tu ba Kristo ambaleter na numu tiko ira nindina na lasu etukuna na tebor weekend ni na mate na tamata ke vera sangele bele waitaki se ena lesu mo Yesu Kristo sangai da kana bele wai senga ninga lesu mo Yesu Kristo tu no kaya usa kau tu tiko mena isau ni tamata ando me bakanon ribol mala ena bagrita kan isau tina bele wai ena na laku tiko mena non di bombulo Yesu Kristo Solomoni di sama itini ana nona tukunialo itu kono ko na daw na wasi tin ka ruti na tin ka tulke tin ka ba torong adana itini ni ka ke ngango rere bangana kalau kadaba muria na nona ibuna umbale to ngona tabi to doko ni tamata ni na lewana ka ke ngana daka ke ngana kalau ke na ka buni ke nga binaka seda and the bele wai tagito do na dawa sa tukono Solomon ni na baka ngata kana kalau menona rula ena bele wai ay buna witini and the body reda talangoka na buna embulia tiku kina na laso na teboro ni sa senganianga sin bauti kedeni ko na ibuno itin you know why balata teboro kilatiko ni kalo na bele waite kedeni ibuno itin sangi da kabi kenda tingo menda bata na ibuno itin menda boroka menda any bit menda talainda ndrenga na ndona kai na ibuno itin balata kilatiko na teboro ninda na bele waite kyo kenda karula ni bele there can never be any judgment if there is no law. There can never be a judgment without a law. Can the the convict can do allow in traffic and don't traffic law. Can the can do a civil offense and don't civil law because there simply can be no judgment without a law. Kakemaka kilati ni the kabana kalona judgment. We all know that. And don't metiko na ibuna una kalo baka ngataka. Merula. Kaitukon tikino Solomoni, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men, every single human being. Baleta, because we shall all appear in the judgment seat of Christ. And if you don't keep the law, you have no hope. You have no hope. But bakang traffic offense, bakang civil offense. You break the law, you commit the crime, you do the time. Go na paisoni lakoti ko may na way ni na eleongo. It's everywhere. Asa baka mateni taki pura-pura ena waini ni nando tangani sanga da bawa wele tungo na lotu ba Kristo kwena sangkila na una bimbian sambula kina au tiko ni ko mosi teo every day darumi to kana kailen raring gitu tiko boleh kina thorbo rang gitu tiko dara baru don sports don mandena Saturday ngo dona kana lebu ning gitu na lebu ni bai baka wele da kabtu na tebor weekend menda baka wele tiko pasi na ngauna. Aku nabi usah kita kain detail ngo kila on nabi tu korban you have no idea ena ngo na kadibi kina na mata bele ngo senga nyo kindawa iko senga nyo na kila bakalela na ngo na kadibi kina na itiku tingo and you better be here tomorrow bale to no nabi ko na date no bele wai you better be here tomorrow me utuku na beiko na no musamani iko ba wele tu gor ke musamani sa dili betayot. Iko tabir tundo buno salita kana tuki maton katu buno mundo ba le soliki na kem samani you did not sindo bi kata ko enda kilatu that is why we continue to live anyhow o senga ni kila ni ani bolota bona kalau sa sulio tina kem samani mombasi ka kina na singa ni bele wai sa lokuda o tina kalau na kena singa tigo ikeni mataka and the senga ni rawa ni mbula ba Italia sa senga ni ngauna ni mbula ba Italia na veba ka wele e da kabati ngona teboro me ado nga uno ngai kina sambera sa tukuna na ka be iko na kalo na ka tukono Daniel buana tu biebele bo pel sasari kosa bagarota kina bagaro bimbio sa kuneni ko sa mama tanga sa matanga ni ko sa ambula lako sa disay tang na kemu kisio lo malangi
Kila raw ti tuku tokan go na be musa kita ni mata. Iko ro nyon dami ti go. You can continue to go to church. Iko singkila sa songata na mo kisini bele way na no naklo. And God is very capable. Ronga go. God is very capable me determine tango na kemitintin. He did it to King Saul. He did it to King Saul. Sembula pa kami nakatartungan Saul sa kautan ni Juan itu tu. Tuni bolo tambo, he continued to offer offerings, he continued to be king, he continued in everything, but the Holy Spirit has left him. Satu kena kalau, that is it, Saul, that is it. I am tired of following you. Hala ko tiko Saul. Au na tiko kia nambong ni mataka, au na pepo sa kita kawata kei ko na ituku tuku to tokan ko ni velewai, me tukuna vei ko, iko sa sindri ngi ba wele tiko. Baleti iko seni kila. Iko naman nangano, mo dami tingo reusin kila, iko sa velewai tiko ito siya. Rongalongo, una bos kin matak. Nangaw na sa velewai tiko kin nakalo, so ngato na makisi sa rin dalta. Nisa conclude ta ka nakalo endo nakisi. That is it. There is no reopening. Ona ka hay rawa dam go ni ko sembolo tiko sa velewai tiko. What about no future life? God is very capable of determining your end today. Apa kami saula? O saula sare nakalo sare ngono nambulo sare teman-teman sa talain dendre sa baka matau ta talain dendre au sakila ni kakek nu selebua na talain dendre tunga. He walked out on Saul. He walked out on Saul. If God did that to the top men, ni manten tu, tapi kono numa ni kalau sindu be pambo itu ko sindri ta kabe ko. Ko kai tu ke na yalo bina kana bimbong ke ni ronga na itu tuku tingoma. Saka bagin ndona ka. Pati ke makai senga na kalau sana bagari ta katiko iku buana kalau iku sa baka matu ata ko mata talain dendre. Kau satu kono tu ngabuana kalau ni sa sendra ni baka muriku tiko pambalabo ko. He is very capable. Ni tinian iko na kemo itu bol. You can continue to go on living. Songa tini ko na kalau na mukisi. Be here tomorrow mo wi sa kita bata ko. Kaya sa sinti ko na ngaun raraw. En sa tiko en ngaun ni belewa iro. Dorobongon lewa turangken marama. Nangaw ng bimbingo ka sa kusa tali tu ngakin ng tebor mi yan bibaga welay na lebong ni wayini en rondo tiko may nanon ng bilo me banga ngay kenda ka baka welay kenda o ko sini be kila ko matalo tu daba en tiko kina. He doesn't care. Kay lesuk may nanon tu turang o Jesu Kristo ko nanon do inu isa tu kono ko yung ila ko yan usana ko tiko na isa unita matayan dua me baka nanon ay balbal na bagarita ka turang marama ni lesuk mo Jesu Kristo sana oti makau sar na belewai saoti sana koti ko mo ko na sa unita matayan dua me bakano na ni balbal obietini ke na nei bakasala na Jesu Kristo na kabni ko luki rosa ul kan dua tolu sanga ul kaba kene tikene tolu sanga ul kalima kene tikene tolu sanga ul kaono iyan dong garaw ni kemundo binaka den dona singa sambimbi kina na elomo enando kana kenando mateni kenando lomo do da bi kanim bulango kaya do bakinda dala bi kemundo na singa waya ni na bakanga na idori ni kila na idori na trap dalindi gai via mauki na kalabo sambera sa dalindi na trap mo to na kala ngaraw na den do na singa na adu bakinda dala bi kemundo na singa bakana idori iya en senganin dua en rota ni rawakina nina bakana idori be irana kedenga satiko endela ibura-bura kaya lo binaka tukono Jesu Kristo en tigena tolu sangul kono koyang go mondo ngai bagatawa kando masti ko nga mondo bakang bauki na mondo yang membula na kakedenga ngo en ya mai katu en mata ni lube ni tamata wakau kawa meron ya don singo kadibikin matepelewa yu tundo mataka au na bosa in detail en kanada kana vile wengoka mokilaki na singa soliki na kemusa mani mokilaki na singa na mbasiga kina na mata vile wai nikuwa enda bang binaka ni sa dakati ko na vile wai melo malangi au na raida na itutungo ni mataka. It is one of the most wonderful subjects in the Bible na itutungo ni vile wai kaya labi nagkakako ni Pablo wele turangkin marama Darbong on lewa ni tiko nambong ni kuwa bura-bura sa soliet tiko na rokana ray bin nakakede me dhriti kemuniki na natambang one. Matin tu walo malangi sinidang ngamen orangase. Jesus loves young people. Nikila darbong on lewa ni tiko. Ni oreda na ibolo tambo kena history ni lotu ba Kristo. Every great revival lelebu ya bura-bura kick off tak na darbong on lewa. Every religious movement, lelebu ke de burubura, kick off taka na youth. O sa tal no tagay ke, na bidan bong sauti, endo na ngon tangane songot na Colosseum may Roma.
Tuan ngoni tanane. Songo tapakan dua na Colosseum may Roma na kaya takap. Meda buni ko. Cisu, kau yang dua lengan atur bangun leon, unmarried. May takap na takap boy tamer, taray buru-buru tukin ngona reburu lo tu Kristo. Orto non lalar to takap na takap kaya in 1 year itu kan able to turn the world upside down. 12 boys. Orto e bon di vero to nambuka wanga may papiloni. Tol na derbo, orto yang bagi atini kabi tini kawalunga. E bon di nalewani mata ni tugo ko ndo buru-buru vero to. Orto derbo ngone leonga. Opa bilang ni urut sabi kim ni na derbo ngone leo ilom ni bali songo ni ngona bong ni ko. Nikilana kaya tu nak soeli, na tugu toka, ena pambulai buru-buru ni na bautian lala derbo ngone leo. Untuk boleh retiko, san lala derbo retiko merba ko kawa. Tugu ngok meterai buru-buru, orang misi dari bunuh utang tondo tiko. And don't meant to be terlingat taka, but you can't preach, you can't go, you have no message, because there are a lot of messages out there. But God said this gospel of the kingdom, this particular gospel of the kingdom, meterai buru-buru. Kau baga wele lebu ya tu tunggu kau. Dia menu tu kena beira merah ke barau. Kita kan nak kilana dina. Kau mai kina na itu binang goi lambas. Mai baga rau tak vida na derbo ngone lewang gangga itu tunggu kau. That are bold enough. That are bold enough. Metu kena au biar tu mi kata I love this gospel. I love this. Au bina kata mi baga ngata turang na da bangarau ni baga yang itagi ukina. Mi beibu ke walenga. Embu baga teteni. Na itu tunggoka. Ni kilana ngoni sala ko kondo raw ni bebu kita kina nimbula taka. Nimbula taka na itu tugu. The most powerful sermon that anybody can preach. Ano ni bala-bala kan nimbula. Balet ni nirsare ni sambula taka tio tama tale ratu na tamat. Tama tale raw nirta kita ki nirsare sarga ni ombula taka tiko. Kani sulu er kunya biko, kani kana er kunya biko, kani rai kede er kunya. Yo ya na kai tu no poleno ram sa wawati ko bura-bura. Kasangangan rebale merbagai tak kena lubini kelo. But right now, irna zorbo ngone lewa, tukun lubini kelo, irma lele bura-bura, na bi sports tournament, na fashion baga muria, na laku banggokan telefoni, earphone, music ba bura-bura. Lebu na nonda baga rongai bura-bura. Sa vidim beratiko bura-bura, na kalau sabi abako sukusa mebi bambulai. Sa redo tiko na kalau kana judge ke bura-bura kilo malangi. Sa mosi tiko buat, time is almost up. Kay levo na tamata resin siya bakarau takati. Kau tu mai kina ike, may madao tol walenga at least na itukutuku pinango na kalau. Kau ba nui niyo ni nang boleh yo kem niyo na tiku ni kuwa. Kan saray na itukutuku bibingo ni sa bakarau tiko menda na tinia na bulay bura-bura. Tarong iko Yesu Kristo ni kuwa badaba. Kaya ba kau kadibi ko kinebele wa yan ang bongingo ni suka ngango ka. Iko sa bakarau tiki ko siyang. Which is possible. Ano bi usah kita mata. It is possible. Nironi dambi tu ngai ke, sio sukai ke, kadibi na dam mai lama lagi. Otu nabi ko, you do not necessarily have to personally appear. You do not have to personally appear. You can sit right here, kadibi na namu kisi mai lama lagi. Totoka, na kiana italano, nabi usah kita kapatay kiani mataka. Totoka. Au sureti ke muniki na nambong ni mataka, minta may bawo tiya bata ni tutu tale. Nikila ubia karongo ni berno na kudiri ni mataka. Au siyang ni sekunya ando ni tuku Rong binaka. Baka boleh katia unduan dua benci Yesus Kristo. Me baka na itu ni belawai. I love that gospel. I love it. And I want to share that with you tomorrow. Alam binaka, share tamay doon na ito ka ni mataka. Sure ito kay may. O de kila ni ana non bula baka welwel mo be sure ni mataka. And wangada buhay doon na spak. Nimbuka. And wangatiko kana baro te ko mele sumayo Yesus Kristo. O sure ito kem ni mataka. Merawi kian tapi namai bakuri na itu toka ni nona bi bambulai na turango Yesus Kristo. Meada nona lewa binaka. Mola ko ibale na bongi ni kuwa. Kakakonyo le bawe le masu wana kalau turanga binak bakalebu na nongula ko na lam ni balea na bongi ni kuwa. Au senga bakan dua ni kila ni sa zakati ko na belewai. Au marau ni usa kilango ka. Kau biya bakarau te kiawe na namun ina kadibiawe na bali belewai. Au binakata meu suliana no gumbula be kem ni na boni ko. You can say that simple prayer. Ibale ni bernyo mode ka via guarantee taga veiko ni kalau and rongoda na no masu. And bagata uti nga how sincere you offer that petition buana kalau. Di ba kalau ngatay kem ni na kalau. Esule bi kem ni na baga dengo na boni ko kay na no ni binakata mo ni bagaraw tay kem ni yan no nile sumay na turang o Yesus Kristo. Baka bimbi yan na bilewa yan kilani ko ni sa tekibu tagi otiti ko may lomalangi. Mendono no masu, menda kere buana kalau na badengo,
nimber ni tabo de ngoyan ni bong ni kuwa menda masumanda tamai ke mami ndau loloma ke mami kilande waki ni saiva rita ki levun duan ni nomo ni loloma na nona mai mate na lube moni o Jesu Kristo oni warita ka kina ni oni senga ni binakata mendo rusa me ke mami rawata ke ngana nomo ni mate ni tu tau mondu na loma lenga levu ni mami kalowe tu ni oti ni ke mami rongoda ni tu ni kuwa dela ko lako oni baka dor na bele wai baleti ke mami ka ke mami baka wele tu ni ke mami senga ni kila ke mami sa marau ni ke mami sa va kinda dalata ke na bongi ngoi na tuku ni loloma ka ke mami kila ni setiko na ngauna oni loku da na buku ke mami au sa maso aki na turanga na bukun rakede na lube muniara sa rongoda na tuku na bongi ni kuwa e lambasa ke na bebo no ke de daka kina na barong tuku na be sai biti be sai burbura me tiko kina na bebo ungeti ni no munia lo tambu me baka zabara ka baka todo ko taka na tuku ngoi lo mai ke mami na bongi ni kuwa kami ke mami yado tale mai na bongi ni mataka me mai baka ikurita ke na totoka ni tuku ni no muni na dakaba na bele wai era buku ke mami ken dua itu na bongi ni kuwa turanga lo malenga taka na tuku ngoka ni tuku na bua ni sa siang ni yado mai beke ni na yalu ni rere na yalu ni baka dengunga ke na yalu ni dondo na yalu ni rere ndo ba buna na teboro ye ke baka mani rere kalau malenga ubaka bibina kan bale tongo sana ungeti ko ya me baka rauta ki ko ya ni suka bata ki mami na bongi ni kuwa selibi ki mami na modengo me ki mami sota tali ki na bongi ni mataka na mbula binaka au sa masu beke ni na baka binaka le bune sa kai Jesu Kristo na lube muni na ne mami turanga ka ne mami baka mula amen